تجن بور éteindre les feux que l'administration sin كاينه كي لي كازير سينو ثموت مثلا سي لور اوبجيكتيف دايور لي بيرون لي ميليتير ان تو كان ديكلونشي لي كونش فاكر الحق اني سي زوار جرجره دوغ غورك جرجره مثلا هو الغورك ما الا هذا شارع اذا وني تخمض في بلوس دو 1200 دي بار دو فو اسكو لي بومبي المينيستر كيني انت مهرسي روحنا هذا شي كويس سنا يقول لي انت البالا دو بالي تاخذ يقول بالا هذا سيستيمز الزلف الاول يعني il y avait une chose déjà à clarifier clair et certain c'est pas des départs de feu ماشي بدون تمس كان كاكي باسكو دار réchauffement climatique parce que تقراعتين هذا ياكي c'est voulu c'est criminel c'est vraiment يكاد سكذاب وياكي الجزائري ديكا كونشتاكي قاعد سوفرين تاك تدرين كيلان دي الزيناك الى كبيري ابري ثمور تاكي ديغان ثم هرسانت الجزائر ماذا قلنا ان ايتوديي ليتا سوسيال الناس كي تعيشين ما مزايريين مغاياكيا خاصة كاكي دير شعيناس كاكي كرا كاكي تزغوالسن كرا دير تمست دي الزيناك في زايريناكي باسكو لو بوفوار كي الجيريان il est en train de jouer la carte de la terreur ce qui veut dire il va encore ديالنا encore هذه سيغو د الغاشير وزمرنا راه ميم با عاد نفسن غادا دينين الحاجه اما ذي ثمناط تزايريت كاينين جزائريين وين كي ديبون لوبجيكتيف نسام القران تسمور الثقفيليت يكفغا غادي ياسفيكسيان يكفغا اونكور ار زيرو كابيرني ويزمارت نينا ويزمارس ني خما قاد نحبس يبغى اثني سوفا كاريمون كدير هذاك غادي يخدم سنجيانا المزين تدرين سرولنتن اكن ملان تسمى شغل لين يفانن مدنو غايا لي بومبيي نغايا ثمور تزايري دو سعر لي بومبيي على با دو سابور بومبيي عندنا في اون باز دو بومبيي لان داخل 100 مسقوع عندنا 100 كي لي بومبيي سولسون لا توني تزكوارث ماشي داين راه يحبسن انشتني لي زيكتار اشتني الغوافي غيكلان دي ثمور التقبيلي سيفولو ماذا المينيستر كي يروحن سويد ميس يعني ويصلحان كيني بور ما ولا تيروح كندا يخدم ايوا كدياوي فريمون لو فري كونستا دي جون كونكو فريمون مثلا نفكيس نونكور تيثا عقلا نحاوي سنتيكل تاكي عقلا نزمراس يعني عقلا غاتنق ابتيفو اذا نشتاقي غير يصوضن يقد فاهمن القبايل بليك يافي فلايوت الحاجه بغانا نسخسين تافات التقبيليت بغانا نسنسن تافات ثمور التقبيليت إلا قد تفهم القبيله داكوين سير شغل كي قدرون اون فا روتيري اونكور دي لوسون وكنا نفهم بليك لو بوفوار كاع مهرسان كسد سواشي وسير دي كثاره ما ماشي سماكي نتمست سم اجا دارمينا كياوي غا الحبس اي سي سونسي لا جوندارموري بور بروتيجي لا بوبولاسيون بور بروتيجي سي زاكت كريمينال مي مالوروزمون سي زاكت كريمينال سي فولو روح عند ديك مهرسه يناكي روح عند ديك جدارمي يناكي سرسن مكل 500 متر مكل 100 متر دافض جدارمي مكل 100 متر دافض باراج سي فولو سي فنو ثني يخدمنا شوالاكي وتشعل راه تمست ديتي يمس الغابه وحذس ادري كذب دابري سا سي تو سا سي بروغرامي افيك دو فوسفور بلون ديك تسيي اون شالور دو سمي حبسن لي روندوني او جون كتصفرنا الغوافي غنروحنا المرحان كذا الحوت نعمو شاده في نونكور دي بروف باسكو يافي لي شوز يسرسن ايوا كنا ديكلونشين ثيمست او مومون اوبورتان اسني هوان حبسن الغاشي كتصفرنا الغوافي غنروحنا المرحان غنروحنا الحوت نعمو شاده في اونكور لي بروف كي وكي داين لان وداين اران تسوالي اتاكي كي تستاكاين وكاين يقنسني وثمثنا قبيليا ويقرا ستاكي مثلا وني قلنا كاع نكوني كاين مدينه كيديمونن فاير تيمونن فاير لانديبوندونس ماشي ذاك راه قبيلي دي قد تحصل بليك نكوني نسعى لي دي يهضر هذه قبيل يبغى دي الجزائريين نكوني نسعى لي دي بويا وندريدي ما تكونوا يقربن الحيره كاين غير حيره كيسناكي وتسعى ما اوكان بروجي بوليتيك اوكين ايدي ما تبغى ما ديباتي ميدنا يا با بروبليم ماشي سرقمات ماشي سوايع جرجوره انقيم كاع تمسالك تمس هاد المغالي رئيس نتاع النظام اولي ولا كاع ما سي سعد دمس ثاني ميرث تنقرات ثاني ميرث انيس مسلايا غدا في لي تكنيك الزريف كتشينين juste que parce que depuis tout à l'heure je vois des commentaires qui parlent du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique ne cause pas d'incendie. Voilà, quand il est la température à 70 degrés. Ok.
ça n'existe pas un feu naturel issu du réchauffement climatique ou existera. Toujours, il y a le facteur humain qui est derrière. Il y a l'humanité qui va mettre l'étincelle. On peut passer s'il vous plaît? Qui va mettre l'étincelle. Les feux naturels, ils sont bien définis. Les feux issus des volcans, non des foudres. Vous qui me les feux naturels. ليش un feu naturel que donné fait qu'on est bord. Donc ça les volcans de la Kabylie. Mais tu as été connu. Ok. Donc باش تشوف الدنيا le réchauffement climatique cause des feux de forêt non. Le réchauffement climatique اش يخدم سي كو مثلا الشغل اللي تفافوريزي ثيمس d'une manière نذا. Les herbes هكذا tout ce qui est faune انتفض plutôt tout ce qui est la flore استفض باللي elle est sec donc elle est susceptible de s'enflammer plus facilement. فهمت خاطر قلق dans une période de sèche سي سقار تسكرر تمس الشتوى تسكر تقول نفذو après le réchauffement climatique il favorise ça mais ce n'est pas le déclencheur ça reste toujours l'humain c'est pour ça que قارنت حذرت وتلقى ثاني ميغوت سيجارات وخدمت ثاني دي زيتانسل وخدمت ثاني باربيكيو فهمت يا دي précautions à prendre mais sans l'intervention sans l'intervention directe de l'humain il va jamais y avoir de départ de feu نشتاقي ثوقي ما تفهمم ويتقرفاس climatique question ما تبغيها Enfin, disons, les étincelles, les mégots, est-ce qu'il peut y avoir plus de 1200 départs de feu la journée? Impossible. On a ce qu'on appelle les filles de loupe. Les filles de loupe, ils mettent à des vorons avec des conditions modernes implicites. Des bouteilles, en plus, les bouteilles de verre, ils glissent le vernis de couleur verte. Oui, c'est impossible de faire les filles de loupe. Parce que déjà, elle est fait d'une manière باش يتابسوربي ورا la lumière. C'est pour préserver le contenu. Mais t'as remarqué, خدمت pour le vin, خدمت pour l'huile. Donc arrêtez de dire que c'est vraiment bas. Carnes del Khouf, au lieu d'accuser directement les responsables, t'accuses qui ne peuvent pas parler. Donc à un moment donné, où nous sommes à un niveau, où ils mettent des preuves palpables, des preuves réelles, rien n'est casse-terre, des sous parce qu'il y en a marre. Des départs de feu, en pleine soirée, des départs nocturnes, sans la présence de lumière, sans la présence de chaleur, ou de réchauffement climatique. Il y a aussi les statistiques, à la période, parce que les statistiques, les périodes de plutôt la température la plus élevée. Il y a des périodes en 2016-2017, où la chaleur, il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de départ de feu. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. C'est des départs contrôlés par des dispositifs électroniques. De la chaleur, ils vont chuter de la chaleur parce que c'est des dispositifs X déclenchés avec la hausse des températures. Ça a un thermomètre, ça a un système de mesurer la température ambiante, et de déclencher le truc ou de donc à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et je m'intéresse à vous les vidéos sur les réseaux pour dire que Constant Smith et l'audace de dire que c'est d'accuser les vrais responsables. Les deux dernières. Et il y a que maintenant Georgia, font une circulaire, c'est vérifier, interdit de faire des randonnées. Pour prévenir les feux de forêt. Ils ont fait ça pour une simple et bonne raison, c'est que quand ils vont mettre en place l'opération de brûler la Kabylie, il n'y aura pas de témoins oculaires. À la préparation et à la planification du truc. Donc arrêtez de me faire un autre truc là, c'est que le cancer, il dit les Canadiens, j'ai l'intervention des puissances étrangères d'assister aux personnes qui étaient en danger en 2021. Donc non assistance à personnes en danger, ça prouve que les personnes qui ne font que ça. خاطر لو كانوا كون صريغنا راه اذجني مثلا تكشمن اذ منعنهم moins le peu qu'ils peuvent sauver. Donc à un moment donné تخرطغ البريكولاج مازال ما تاكوزي مويا لكن قارنا كنتور تجمع مرة باسكو لي ميليتون دو ماك رانت المساكين راه الناس انت كوم personne ne peut parler ils sont tous sous surveillance
ويدي يديروا لنا رولاند ويدي قال ندير الحباس ديال الحباس دونك اي الكوراج دو بوزي دي كيستيون ديجا اي لي تانوين كومون سا سفي نراق مي فو بوفي ميم با التير وتسعمر ميم با الكوراج الدينيم اقلاغ نارغا تفهم ثاق دايا ذا فول الجزائر واش تجا متقبلي فتصرا هكا ودي ذا والي وما سينسور في ما الا ديروجا ثاني ثم قرانت انيس اكزاكتومون دايور ثورة اللي كانت دير ولاش المينيستر ني يقوي سافي ذونغ من رفقايث ils ont pas sollicité l'intervention dans les aides étrangères Ernand c'est une forme de كي سقرنا كني يروح يلترم اثيد مكثير اثيد نغمس حسن ما ثليض دوموندي ديال الكاست دوغارد ما يلو ستوفا دارك اكدن في ولا شهور دوغالا غورك اكابيل كنز اردنا ذا اولي ثاني ميرسي زول فلاون ثاني ميرسي ميخ كمان كان جراوان هكا كاين ساعتي كثير و ايا جو في با اكوزي هذا بوغام سباطلين نتيك شان انت مثلي تمور تقبايليت ميم سي nous avons tous des preuves ايا الدينيغ ورسالة لي مويان il n'a jamais tenu les promesses ni ça dit oui les Canadiens راك نسنوسيين تيمس ماشي حاله كندير لا كابيدي au niveau du territoire national نتمر في الجزائر لأن الآن les canaux à eau qu'ils utilisent pour réprimer surtout le peuple kabyle mais des fois les manifestants à 69 ولايات جايه تجري 48 في هذاك التجديدين mais chaque wilaya c'est un canot à eau alors que je parle du Béry, je parle de la gendarmerie mais si on il y avait de la volonté d'éteindre ces feux ils ont tous les moyens et شحال les wilayas قلنا شحال les canaux à eau que l'état voyou qui utilisent pour réprimer les manifestations, mais les a jamais utilisés pour éteindre les feux. Ils font les pompiers, les canaux à eau qu'ils utilisent, la pression hygiène. D'ailleurs, c'est une publication que j'avais faite de ce qui partageait sur mon profil Facebook. Puisque les promesses des Canadiens يتخدموا en 2021 ودبرنا les canaux à eau que vous utilisez pour réprimer les peuples et surtout le peuple kabyle mettre des fois les manifester. Tout est voulu, tout est préparé. Je vous assure un témoignage en 2017 j'avais un voyage à faire à Rouen fort à 3 heures du matin en famille hein وقالك سنين بريد نتا خوخت داردي وبارج نتا خوخت j'ai dépassé la بريد نتا خوخت avec quelques kilomètres j'ai croisé une voiture 205 206 parce que là quand même je pouvais voir un petit peu le modèle de la voiture phare éteint en 2017 je vous assure ارنيغ شويت وفيغ داك نتشال تيمس en 2017 le plan zéro Kabyle déjà يبدا يبغى نادا خسران حبسه même si avec toutes les quêtes parce que j'étais en famille croyez-moi من تنقيمس heureusement ذا نبذو تيقراوني نبوا من 18 نتاك داخل الطوموبيلات نرسد يوم en même temps une voiture يديروح du sens inverse حبسد c'est une publication que j'avais partagée 3 jours après mon retour si Wahran. Des témoignages la voiture et différentes fois la caserne, le barrage il dit ça la région. Donc ils ont raté ici 2017 déjà ils avaient raté de brûler la Kabylie. Nous connaissons avec la complicité d'une voiture qui est venue de l'autre sens. Il est temps que ça tout ça est voulu.
بغانا خصنا نجرن avec tous les moyens, بغانا خصنا نجرن la répression, tout le fait de la solution, Timus, ils endossent ça. parce que دي l'Europe كان تشال تيموس اول سوا لكن ماشي حاله ديال الجزائر تشال تيموس ماشي حاله ديال لاكابي ديال تشال تيموس سي لي في سي لو شونجمون كليماتيك ما مثلا تدس برز ولا خبغينا راه ولا خبقونا راه ما سكابي ما يسرفت انا ما يسرفت الا ولا شو غادي ادنو غير الغور كما ثقم ديدنا خصي مير ادنو غير الغور كما ادنو غير الغور كيتشور الكاست انا عرفت كان مسلي يستوزل اما يسرف من انا الساعه ديال ولي مس حسن يتغيمي وليدنا غيتسالي دي خمن انترفونسيون هذه روح الور ما يسرف ما روح عصري مس حسن دايور بوزي اون بتيت كيستيون مس حسن تنضين تفيض اشي مين لي ديبار دو فو كريمينال لاكي بلوس دو 1200 اون سو مومون بريسي اشي ميثورا ثورا ماشي جويني ماشي اشي ميثورا كي فان دو ليتي اتسيتيرا هذا هو الغورك. En tout cas, oui, ça ne merci Nazir. Le contexte, on peut l'aborder sur différentes facettes. Il y a le contexte politique. Il y a une lutte des clans. Elle va jouer l'acteur. On en a marre. On l'avait dit que il y a une variable d'ajustement dans les jeux claniques. Mais il est sûr. Les clans qui vont disqualifier un clan qui est vrai de le point très très important fait de et d'ailleurs il était le premier puisque نتخري ورانيو داخل بنر الجزائر نتخري اللي راجل نتخلص نقاس النوار وانا ايرغلان قلنا رجل شو دينا وسلوي il l'a dit il y a longtemps après j'ai relancé personnellement j'ai relancé par rapport à l'idée de droit d'ingérence psychologique خاطر الجزائريين خاطر دي سوليسيون الكونستانس ملاش نخدم رغاني خامن موسني مدن اكسترا يقوم يشري وين لا mais la diplomatie kabyle en action elle doit absolument elle doit inscrire dans son agenda et c'est ce que nous faisons d'ailleurs le droit d'ingérence psychologique خاطر الجزائريين elle ne peut pas comme le droit humanitaire il a été admis le droit international, le droit d'ingérence humanitaire. Quand il y a des dépassements graves, quand il y a eu des génocides, quand on a attaqué des peuples, il y a eu le droit d'ingérence humanitaire. Le droit d'ingérence psychologique, il doit avoir lieu. L'Européen, quand on s'adresse à la communauté européenne, quand on s'adresse au monde libre, en leur disant, c'est pas normal. Elle est en train de modifier l'écosystème. Tu es en train de porter atteinte directement à l'écosystème de la Méditerranée. Donc, si nous arrivons collectivement, si par notre intelligence, en mobilisant les énergies, en faisant de lobbying, il faut pas avoir du complexe par rapport à ça. Il faut qu'on se batte ensemble pour le droit d'ingérence psychologique. Le Zéraki ne peut plus ne brûler. Mais tant que tant que c'est une question interne, non, il faut les mener sur un autre terrain, le terrain du droit international. Il a tout à fait raison, c'est l'OSM des Akiens, d'avoir insisté sur ce point qu'il a déjà évoqué il y a peut-être 6-7 ans. Lors de nos rencontres en Guinée, c'était une bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi on l'abandonne, alors qu'elle met l'Algérie devant le fait accompli, qu'elle mettra tous les peuples qui ne respectent pas l'Amazonie, un peu partout, que des peuples, que des États de terrain peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont essayé d'échapper aux incendies ravageurs, aux brasiers. Est-ce que la communauté européenne, du moins les pays qui partagent avec eux, que nous connaissons le même écosystème de la Méditerranée, ils peuvent se permettre ça? Non. On n'a pas à demander à l'Algérie de nous permettre l'accès à son espace aérien pour aller aider. Donc, mettre l'Algérie devant le fait accompli et tous les terrains
qui pensent qu'ils peuvent brûler. كاين الجزائر تيصرغن الجزائر كصرغن تيمس تمور تقبل ولا شو النظام الجزائر تيصرغن الجزائر qui a donné l'ordre de ne pas intervenir et de laisser les Kabyles mourir من بعد روح نداز كاينه اما ولا نقاس تفصمس صرغايا كويس البارك نجرجر الكوين غران كاين الكوين ولا تلاقي صرغايا كويس تغزر نشبل ديال رغايا كويس سعر رغانا كويس il n'y avait plus un gaz تفصمس الصبح كيم شكا ناس نديون لافيون وردي بويامان ولا اللي واشو il a juste survolé à basse altitude وكنا سنينا قراغدا لا تمسخر روح عندها تخدم لي فوتو باش هاو ندينيها روح عندها تخدم لي فوتو دونك l'axe d'attaque sur le plan stratégique et toujours dans le cadre la déclaration d'indépendance c'est d'arriver à regrouper les ONG le droit d'ingérence écologique d'intégrer des groupes de faire du lobbying dans ce sens. Donc j'appelle l'intelligence kabyle. J'appelle les gens des Kabyles qui ont des carnets d'adresse, des influences, qui connaissent des gens dans toutes les ONG, de leur dire il faut qu'on arrive à inscrire à l'ordre du jour de l'ONU le droit d'ingérence écologique. Là, الجزائر كاسنغرق زارنيس ورجينا تغرد مسلاف مساكي parce que مالاشال تمس on leur demande pas l'autorisation. On leur demande pas l'autorisation pour que la communauté européenne aille éteindre les incendies اللي مرتقبين تفضحن قسم منسن. Mais tant que نقيم la victimisation كي شغل كي on va faire des bilans كي نكون نزرع هذا شو c'est des incendies criminels orchestrés داخل le système algérien داخل un clan qui veut disqualifier notre mine. Non, pas en Kabylie. Voilà le message que je veux passer à Massine. Nous allons revenir longuement sur ce droit d'ingérence écologique et j'espère qu'il va faire débat et puis d'aller chercher. Il y a beaucoup de peuples qui souffrent de ça. Je vous le dis, de l'Amazonie, un peu partout. Il y a des peuples qui veulent à ce que ce thème soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée des Nations Unies, le droit d'ingérence écologique, comme ça a été le cas pour le droit d'ingérence humanitaire. Vous avez vu, au Kosovo, la Yougoslavie, il y a eu ce droit qui a été appliqué. Un peu partout dans le monde, il a été appliqué, mais il a été admis. Et c'est comme ça. Si nous voulons changer la géographie et l'histoire, il faut qu'on arrive à changer ce droit international pour qu'il soit favorable aux peuples qui vivent sous des régimes autoritaires, dictatoriaux, et criminel. Il n'y a pas plus criminel, plus incendiaire que le régime algérien. Donc je suis ravi que le président du gouvernement de la République fédérale de Kabylie ait repris ce thème qui lui appartenait d'ailleurs. C'est son thème à lui. Il l'avait évoqué, mais il n'a pas eu l'écho qu'il fallait, mais il faut le porter partout. Il faut en discuter de ça. Je vous assure que c'est quelque chose qui va disqualifier, qui va faire mal au régime incendiaire algérien. Voilà, Massina Choubra Oudiner, donc, salam alaikum. Les énergies, nous, le cas de Koulentek, pour un thème américain, remettre le droit d'ingérence écologique au centre de nos débats, mais pas que, agir dans ce sens, c'est-à-dire, les associations, il y a beaucoup d'ONG qui ont par le passé défendu après, parce qu'il n'y a pas de soutien, de relancer cette initiative et que la Kabylie peut porter cette initiative de droit d'ingérence écologique comme il a été le cas pour le droit d'ingérence humanitaire. Surfia Massina, le sujet, mais en tout cas, il était au centre du discours Slouaïsam des Agués, Wakim. ثاني مثلا قرأت مس حسن ذوقي ذا السنت اللي غاس اد نبدو سي الكونستا سينا كاين نلحق لي سوليسيون اد فيك غاس تقسي في ثفراثين يقرا مساس الويا ما l'ONU, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, qu'est-ce qu'il faut faire, نغاس الحق غور صغير ما مازال كيرا هاد نوع الغور كما الا غتصرح قدام هاك سي دارنا غدا تقسيم كتشيني اخسر في نويد كي انا كي كاع هاد نوع الغور انا كسي دار هاك الشيء ما حسن ما الا تروح هذاك درنا ديريكت تقسيه هاك نكضروحا ما قلقان سوجي فاش تكا في الدروا دانجيرونس ايكولوجيك نخدم من تيم واحد السكاكي ماسين سي امبورطون ميزما تخدم كي دي بتي بوان فيا كي دني غاكا قال دروا دانجيرونس كي وين مي غورا مساس لونو الكونساي دو سيكوريتي كومون اثان كليو ام بي او كان يقول لا جورني لوتو ديتيرميناسيون تاع مسؤول ميزما تخدم كم تيري
Non, de là, et le NPO, c'est la deuxième conférence à Feinstein. Il a été évoqué les nouvelles orientations en termes d'autodétermination, parce que le droit international, il faudra qu'il soit modifié, qu'il soit favorable au peuple. Donc la Kabylie, elle prend sa part de responsabilité. Elle est là, elle est écoutée, sa voix elle est écoutée, on est entendu, on est observé, on est des innovateurs dans ce domaine, donc les peuples ils nous écoutent. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mourad Ablal il est dans le bureau exécutif de l'NPO, et puis la présence de Asselouaïna, comme il a été en Corse il y a quelques jours, comme il est à La Haye à cette occasion, c'est pour rappeler que la Kabylie elle est dans un combat politique pacifique mais intelligent, mais qui agit dans le sens à libérer le peuple. Donc اش هذاك دينيو لقد شكا في حوايج غالني حوايج سموسني حوايج شويه حوايج جافوا على لا ميدياتيزاسيون خاطر راس الواي كنت il a évoqué le concept qui droit d'ingérence écologique. Peut-être Ramassine, ils attendent de nous, de toi, de moi, de tout le monde d'ailleurs, qu'il soit un débat central les semaines à venir, rare, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer, y compris le droit international, ce qu'on appelle les publicistes, des juristes qui sont reconnus dans le domaine du droit international, ils sont à l'écoute de telles initiatives. Est-ce qu'on est capable collectivement de porter des projets à Migadaki? Je pense qu'on est capable. Je pense que nous sommes capables. Nous sommes intelligents collectivement, individuellement. Il faut juste créer les conditions d'émergence de cette intelligence kabyle qui peut bousculer tout, mais absolument tout. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite? Non, il faut donner le temps au temps. Mais en tout cas, l'initiative d'Arantsaki, c'est un sujet de débat. Donc Asselouaï, oui, il a toujours été visionnaire, il a toujours lancé des idées comme ça, mais il sera toujours bien interfédé. Donc quand il y a une idée comme ça qui est lancée, il nous appartient de lui donner du contenu. Il nous appartient de la porter, de la défendre et de faire du lobbying dans ce sens. Il faut être décomplexé par rapport à toutes ces questions. On peut s'allier avec tout le monde, y compris parce que c'est une idée qui a été portée par des gauchistes. Ils l'ont abandonnée parce que ça l'a régné. Mais s'il faut la reprendre, et s'il faut se battre pour ça, mais donc, dans ce monde-là, le monde il attend la Kabylie, mais tant que la Kabylie n'est pas libre, tous ces peuples-là qui sont en quête de la liberté d'avoir leurs propres États, ils nous observent. Donc, c'est la deuxième fois. La première fois, il a été évoqué même des nouvelles notions, même d'autodétermination digitale. Ça peut paraître bizarre, mais c'est qu'il taquille. Il a été question de c'est quoi l'autodétermination dans un cadre international, dans un cadre de droit international verrouillé avec les pays à décoloniser, les territoires. Exactement, mais حسن سوف يتخيل كي دار غاس تقصيه كذاي قوي كي تمسلي هكا ثلاثني ضد il faut participer à modifier le droit international pour qu'il aille dans le sens de l'indépendance de la Kabylie. اش يبغى تقصد كواش تاكي الدروا l'autodétermination du peuple, la s'autodéterminer le droit l'Algérien elle est dans l'ingérence écologique etc. ما تفهمك تراوسي وين سي لي بويي c'est le droit international l'autodétermination. Et il a été conçu pour des peuples coloniaux. La liste il était arrêtée, il fallait rien bouger. Pourtant, elle a bougé plusieurs fois. Elle a bougé dans les années 90. D'autres peuples sont devenus indépendants alors qu'ils n'étaient pas sur la liste. D'autres sont la liste, ils demandent pas à être indépendants. Beaucoup de peuples ont été consultés alors qu'ils devaient, selon la liste de la 4e chambre, ils devaient être indépendants. Il y a d'autres peuples, par contre, enfermés donc il faut changer cette vision. Mais comment le droit international il change? Il change, il y a le droit coutumier, le droit les résolutions, les traités,
Il y a la jurisprudence, c'est-à-dire des cas qui ont été traités, mais il y a quelque chose qu'on appelle la doctrine. La doctrine, elle est portée par des juristes internationaux qui, c'est comme une source de droit international. Les failles de droit international, comment il faut le modifier. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faudra qu'il y ait des sujets mégadagés, réinventer le droit à l'autodétermination des peuples. Parce que même la notion de peuple qui a été discutée en 1991 à Paris, justement, sur la définition c'est quoi un peuple, etc. Et il y a eu des hésitations, mais les publicistes, ils ont porté l'idée que même la charte des Nations Unies, quand il a été rédigé à Massine, ils ont dit, nous les peuples du monde. Ça n'a pas été déclaré au nom des États. Nous les États du monde, non, ils ont dit, nous les peuples du monde. Donc, tout ça peut changer, peut évoluer, mais comment il peut évoluer si des peuples, l'un de l'UNPO aura l'indépendant. Le Timor oriental, il était à l'UNPO il y a quelques années. Il forme un État indépendant. Donc, tous ces peuples-là, ils soutiennent une démarche de donner quand même de l'importance au peuple. Et pas, le droit international, c'est pas quelque chose de sacré, il bouge, il change. Et Nkini, je pense en quoi ça dérange l'Algérie le fait de droit à l'ingérence, parce que ils ne peuvent pas faire autre chose que d'allumer des incendies, parce qu'il n'y a pas ce droit d'ingérence. Et je pense même, je suppose même, que l'Espagne a appelé l'Algérie s'il avait besoin d'aide, et Inès, non, Inès, tout est sous contrôle. Vous imaginez que le Portugal a appelé l'Algérie et a dit, c'est ce que vous avez besoin d'aide quand on démarre le Canada, non, on n'a pas besoin, on est capable. C'est ce qui s'est passé. Mais demain, les Canadiens, et l'espace aérien, il est protégé par l'aviation internationale qui gère ça. Ils ont leur couloir, ils vont aller, ils vont intervenir, ils tendent les feux, ils ne demandent pas l'autorisation à Alger. C'est ça qui va déranger Alger demain. C'est-à-dire, parce qu'ils vont protéger la Kabylie en protégeant l'écosystème méditerranéen. ورد شويه سواد الجزائر الدروا دانجيرونس الوكي لا قاس نخدم وكي لا قاس ان سوجي مقارنه سين لا قد نقيم السرقايه كويس اكزاكتومون مس حسن اكزاكتومون ماشي كاين هكيتي هكا كون هاتي لي ميدنا نكذب لو دروا دانجيرونس هكي باسكو كومام ماشي جوست ils vont modifier l'écosystème ils vont le détruire l'environnement de la Méditerranée, ils vont complètement détruire la nature. Déjà, la planète, le réchauffement climatique, c'est 1 degré, et ben, c'est 2 degrés. La planète, quoi, tu vas كتبغي. ثاني مرتين قرأت تمس حسن. جاون تلويث كويس سرفي يروح الحلف اللي ثنمرتونا كويس. ثنمرت حسن. الزول حسن ثنمرت. أنا ما حبينا ثنمرتيك. هيدا غلينا غير غادي كذا وغردان كان هكا شي يخدم البيان يخدم ديول البيان ماشي ورد حزب البان انا حزب البان يخدم ديول البيان البيان غير حزب البنان. En tout cas, on va s'y mettre à l'idée qu'il y a dans la d'ingérence internationale écologique, on va s'y mettre, on va essayer de se documenter. Parce que le sujet qui sera traité d'accord. On a dit on va aboutir certainement à un résultat. C'est la volonté qu'il il faut être volontaire et c'est tout. Voilà, exactement. أمس حمد يا كويس نخدم سريد في السكاكي غادي نمسلايا في الدروا دانجيرون سيكولوجيكاكي باسكو إذا كاين ils vont détruire tout un écosystème جديد زي غير هذا غادي تسوفغا نزرا بلي la chose la plus dangereuse pour la nature c'est de toucher à l'écosystème. تكسر السردين في البحر زعما تقلب دوك الدنيا الور لا ما تسترغض
اون فون اون فلور دي بكتيري دي زانسيكت دي تتفضل ذاك فانا غدا وين كنا خدنا ذاك تاع عندنا مس حمد اغارنا 2 مليون 2 مليار 3 مليار داني سميتو لا بلانيت يافي يو دي بلوي دو غاز سولفوريك هذه اغارنا البحر الربيعي باسكو باسكو Effectivement. ماشي الهوي ماشي الهوي ديال الليل لسني أغنك خامن أني ذا لا تيزيكزو في الحشيش إكسيتيرا أني ذا ليكو سيستيم ني با بيرتوربي أغنك خامن أكو تحال كان كاش تحضر حنا كوردين يواجهوا لودلا اسميس لا ميديتيراني. Exactement. Mais on peut utiliser أي كمس حسن الضروة دانجيرون سيكولوجيك parce que يزمرنا ديتروين لا بلانيت كومبليتمون ماشي كان peuvent détruire la planète complètement. L'écologie elle est fragile, la planète thermos 1 degré. 1 degré pour la planète, c'est catastrophique. في كوالي وكاع كيديروا اللي جديد عارفين ريو عارفين ريو سري السلف ثاغ ما الا فغا كدرنا واكي قلت شنو سعدي غاول السلف ثاغ ما تفلاونا والو نتفراسات شو اللي فاهمه ولا شو اللي في دقيقه ولا نسمع حسيس ولا شو اللي في ارمد والي فين سوق هذا تفكر يعني ثوق هذا تسمع ولا شو اللي فاهمه ولا شو اللي وين الا قراص تقلق مسموره التلفزيون لا لا شو ام باس زمضي كيف زمضاره ما حرف مع بريته دوغا غوري ولا شو اللي ويسعى وثالث تخيوث اوني با مراد تخيل زريغ شي خدمه ثاني ميرتي الزوله ثما عملي ثاني هو الغور الزوله كل وين خونا مسيا دونك نكينا سنير الزوله هي لا قبيليه يكسعن الفرج يسدد والي لايفيكيا خطر ذاك كان زمان ندم سفهما ذاك كان زمان ندم ولان ذاك كان ثلاثيدات ذاك زمان سلنوك وينك وزمان دينين سوتو إذا شكو إلا ندي سمورس دونك فوالا صحي صفاغ طاسة فينوك يضارون كي سمورس قبيليس سمورس ناوك طالغا أرغان كتودار أرغان ضعيفات أطاسي قموسن أرغاني غارسي وام طالغات زبزوث دونك كنشتاقي كليا يلا قبايلي يقرحي سوليس يلا قبايلي وسي عجيبة لحالك باش كيكو يضارون و أطاسي قبايليا en fait ils ont rien à voir avec la politique قارنيش ذاك لي فوي تاعنا à la fois c'est pas normal voilà c'est un feu voulu et je suis passée même Morad tu peux muter s'il te plaît hein? Il y a un retour Morad غير المايك ينش فين ميرس Donc, Addard, même sur un live des Algériens, quand de live avec Sha'len à cause de la haine. Voilà, donc, même à la fin, Starfen, quand je billion de live avec Sha'len, ça me fait ni Iqvaili, Nagi, Shiqan, ça brûle partout. Ils disent n'importe quoi en tous les cas. Kenya, je trouve que le plus important c'est là, c'est que القبائل نولي سمشان خمس عندنا في سوليوشن اسم ستاغيا سينير سنميرس يمسس الواي فرحة مهنية كيف كانوا كل زيفور الناس يديف كانوا المهم زمر يوكن دي سوكس ايدو ذا قبيله سوكو شكي كسيلفا طلقي كويس عداي هاد سميتير كان لكن وقال لي تديفوندي الجزائر لا رولين سي مورتينا سي دو ميتر ان سيكوريتي إمدانا même si on va dire machine تثيك شعل تمس mais il s'est pas engagé à sauver des vies à sauver les biens des gens parce que dans le pacte social c'est comme ça le dollar vu que vu que tu participes tu as des devoirs c'est dans plutôt toi voilà tu fais ton devoir donc il a c'est le droit à la sécurité et de préserver ta vie malheureusement
كاينين تخميمه قارغاس بلا لا بوليتيك بلا rien du tout. Je pense قبايليين il est temps c'est la sécurité نسن toute personne qui n'est pas kabyle وين إلا كذا قبايلي أذكسن إوا كاين ديجا باش يدو على لا كونفيونس. أثم عمري أكيد حبس غداك أكيد حبس غداك غانك وين ولينا راه قبايلي ثكسن إلا كتفهمت الهضوري ما أثم عمري. Pour le moment, vu qu'il n'y a pas d'indépendance, la Kabylie, vu qu'il n'y a pas de confiance, vu que ça aura une timiste, أجد عالمية بوليسية عسكرية هذه لينا كل القبايل ما ماشي القبايل واش ونا ديك شمنات مورس. السيول نمد كان لي بوليسيين ذي قبايليين ذي جدرمين ذي قبايليين قبايليين لا Kabylie pour le moment vu qu'il n'y a pas d'indépendance il a la sécurité il a d'assurer قبايليين que ce soit la gendarmerie les commissaires qui كود يتزل نك سي خامن ساله فريفن لي بارون نا خدم نك لي زانجستيس كي خدم نك ليا سولا تبض سي خامن نون تمستيكيو. Donc il est temps, Kini, je trouve que pour le moment, puisqu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a rien du tout, je trouve qu'il est temps que le Qbaïl, que le Nokulian, oui les sécurités, oui les Chilans, la police, tout le monde, ramène que le Qbaïl, pour le moment, il y a la confiance entre le Qbaïl. Il y a la sécurité, il y a les choses كاين باسطه بزاف في كل دقيقه الماك كل دقيقه دي قبايليين الماك دي قبايليين كحمل انت مورث نسن كحمل نشال نسن ا مومون دوني سي بون ساوقم غوشون تسطعم العواير نون سي فيني سورا داين دو فوا يقولوا نفذو دو فوا سنف تمستيك شعلن يقولوا نفذو سي كاتاستروفيك الصباح كاش قال يافي اوكان سيني روح لك ودي بان السوال انت اللي كان نسيسيا كيسيلو غارفا ولا شو ودي تريبوندين فوالا فين ميرسي نون انا ميرسي نقرا انت ثم عمري اش زمان نخمم القبايل تورا دانا اموال فون سورغانيزيون ترا مزمرنا دوك وين ما الا مزمرنا دعسن تيمساكي تخمم لي مويا حبسنا جمعني قدري من الي غارلوند الجنازه ذوينا تخمنا كاش تقدري من ما الا كرازمر مساكي قبل ناس مرا تبدل تمثلت اون باراليل لاين دي سولفي ثورة مس حسن دايني كرزنا مليح دايور اون بو اكوزي ليطا الجيريان كومام ليطا الجيريان comment se fait-il plus de 1260 départs de feu il est où déjà on peut l'accuser de non-ingérence en personne non-assistance en personne en danger l'état algérien il est responsable. C'est l'État algérien, c'est le pouvoir mafieux qui est responsable de ces feux criminels qu'il a déclenchés lui-même. دوالة غور كان مراد زيان مثلا هو السلام عليكم انت كاين لي زانترفونسيون ستوزل باش يدي صحك ولي ويا مراد هكا هي اللي سيتقلق هذه مسلاي اسمها سيني صغار داوض نوفاك اسمها السعدي غا هو الجامع ديال المايكينس هكاك لا ذاك نسقنا هي مسلايه زوج لون سقدنا ترضيات غمرت ولا شو اللي فيها كما ستينا تعرف انا غوث رياضي وث الزابيضي وث كصيام تيقي وث كذا سيما ماشي ديال ونات الجريعه ونتا واش لا واش قا مثلا تيك توك 2026 يفقع في اللي اليدا تيك توك ثورو زمير ساتيسفيا ليون يا با تسوسي انا شوف قارق من حواجك دفر حاثك وكذا الروس نحواجك فانا ذاك نيغ c'était voulu, ça fait 2-3 jours en arrière, à Gadisvan, la météo algérienne, il y aurait des températures qui vont augmenter entre 46, 47 et 48 degrés. Je sais pas, les zones, comment on dit, côtières. Quand on prend les zones côtières, Alger, la capitale, Boumardès, Tizouzou, Bougie, أكدجل سنتي منظمين إذن دي الزين تفيرت سطيف أنا كنت بطلع 48 degrés et 3 ولايات c'est des pipeaux ils ont visé Tizouzou Fgaïf أكدجل donc c'est des pipeaux ذلك كذبك ما ذلك كذب شضحاسي وذا غالا اللي كون دي سوثرن
الى مروكي الرنت هذا وثنسن تيرنت هذا وثنسن 2 زور دو فول ضحكنا لا كابيلي تسقسي نو نمثل قبايل مثل هذا الشيء كاين راهي ما يتمثنيو سي دي زونجو بوليتيك كاين وكذا تكتين وتقيم سي مي زاناليز بوليتيك اغنجي نوسون اشرخوخ نوسون يروي فغان القبايل يبوس لا كابيلي ادفا المثفر لا كابيلي هنزاد نينسن قاينينسن زرانينسن هذا دفغن ولا نوني بان اللوزن من نمشيو نكونو غير تاع داخل بوليتيكمون ايدونتيتيرمون نكونو نتغرا فوق بوض هذا دفغن كيما سي دي زونجي بوليتيك نحن كي يبون على بركة سيد سعدي غات مورتا إلا هو ولد قوال 3 غريب ثغرين سي الكندا يناك وزرا ماذا السلام انا مراد ما يصرفض انا غادي نخدم سنت النظام فين النظام ماشي اول كان ذو زلان ذاك الناس خاطي نخدم السريدات نتمسلير في مثلا خاطي داكور باردون سورفيه مس حسن صنعت sur TikTok السلام عليكم يكون دي دقيقه رانا la gauche française était contre la Kabylie. François Mitterrand, il nous a saccagé. سنت لما مراد ما يصرف هذيك النظام تيمس ذينا ولا مساس الواي ذا شي دينا ذا شي دي بروبوزي ذا شي نزمرات نخدم ذوك اذا سنت ما خماد الكونس ذا شو نخدم اثمثنا غير ندهنا هادي ندفغن اثنسيفكن ما يكور الحراش نقول يا ثونا الصحراء مي زمرنا دوكلين هذا فنتاويل ما كاينش سنتيماس ام كنت ود ضروار انا شتاكي زمان سنتنينيا هذه لين فيجيلو غنحضرني ما ننسى افهم في مساكي الكيرا مسكن اكني كنا تيك توك 2026 شو قال لي مينوز سكرنا الكيرا تمس ما كاس تغيليت سكرنا الكيرا تمس وي كذاكي الى نكا في ربي لو جورنال دو 20 سوا ديزون اوفيسيال قالتي بيري يكشي علي نتيمس ولا شي بيرين يعني كمل دوالي كمل سورفيا مرض تنمر سوزي زمر تاكما قالتي بيري ثمر قبايل كوم كوا كي نوزون طاكسي صافي دي سيكل كوم كوا لي كابيل سي دي بيفار صاف تو دير كما يا ان بوان اونتر ان بوان لازم نوثنتي شانا كما إلا نديري في كايس والله ما تو فهمتي القصار تو سون دير دو كونغي يا 1200 متر 1 كيلومتر 200 شاد يثمس اون لينيا كوم اون بال صاف تو دير إلا هو ولد قوال تيمساكي تقبايليت يقدر دي تمول تقبايليت كيقرا سي دي زونجي بوليتيك فانا خصني مي فانا كاين نيرسن من نمتيس نكونيو نكون تمول تقبايليت فاسن داين ils sont en train de jouer leur dernière balle تفرنسو قرونا اور ذا وضن المولد معمر يزا يكرز يزرع انا زرانت il est savent dans nos consciences المرتقى في اليد من اجبر منا عندي تكيم مثل الاربعه يصرف الدرتيس مي بس ده خبيث سان تريتر il était un traître يبولو النار هاد نوغا الغور كما سمور هاد نوغا لا بوانا كولاون النار نوغيث انت شد ناس قبالي نوغيث انت مكمل ذايني قلنا هاد نوغا الغور كاسنت لا تسمكتير كان ذينا وين مساس الواي ذا شي دينا ذا شي قدران ذا شي يخزمر ما خدي درنم كون وين هادشي تاغورين الساعه وين شي تاكينيا ثيم ساكيك كان كاك ثمورت اثن ويدا كيس نديرو ولا ويدا كي كوكين يقفغان ثيمون انترنت ندير فرافن مزدا لي سيتويان سامبل اش نخمن قانا يكونوا يسرقوا لنا نقنا انا قانا يكون ويدي سكرانا ازول فليك مسرف حسن ولا غوري افكارك عزيز افكارك باش يتسالط البروفي ايت حمودي ربح توجور مي اللي تركز كوا كسل غاكا كيني
تقارط بلو ديك الشيء من ايت حموديك بليزيور فوا تاكارك لافيتاسيون باش يتصاليط سير فيا ما سرابح وكي تعقل غير كيخلي لي ماج اللي طروفلو كي تزرع غير ما سرابح سير فيا ماشي دوك هو يستقلك عقلها كي دا كيسوليك دونك ثورة باش هاد الهضره في جديمات الجزائر كي باسكو ثورة زاين ونزمير هاد الهضره سلا ديبلوماسي ثورة هاد نهضر يعني زاين كفان وامان ثورة الجزائر كيني إواش يسرغ لا كابيلي دواكي يعني انزر داش إواش يسرغاين شاكاني لا كابيلي ما إلا سرغن شويه قسمطين انا كاع نابانيا بور دو يعني الدينين بلي ماشي كان لا كابيلي سي اون بوليتيك لكني باش زعما وقاد عندنا لي لايف نادالين انا كاع تحرقنا ماشي غير توما تاكي غير تمسليت نكسلغ مليح عرب الور دونك إواشو مليح لا كابيلي قلت لي غواسا باسكو ميم سرغن لي بنو سرغن خير لا غي سرغن لوزيام سرغن كوميساريا كاع وينا قبليدا إواشو خدمنا كاكيني بغانا الصوتين شنقريحة أو بنيامين تبون شنغاني وكيك سميماني شنقريحة بغانا الصوتين إواشو باسكو إمدوكال نسن أنا ذاك الحباس لان كثر من 35 جينيرال أنا ذاك الحباس لان دي كلون جالسن ومسفهمنا راه لأن كان سنقر لا كابيلي باسكو لا كابيلي سعفو سبقور بليترونجي سواء إسرائيل سواء الأمريكان كندا لانجلتير البرلمان أوروبيان جنيف لان ميم لي دوسي الور دونك هادسيني نرجعو نسنقر لا كابيلي باش هاد الصوتين ليطا الجيريان باش هاد السفن اوك لي جينيرويين دواكيغ إواشو يصروغاين لا كابيلي ثورة اثر نزرع الفيديو ديال ذا روشي ولا الشكوى ما ذاغني ولا الشجرة قال لي روشي ذا الروشي يعني ثلاث بس ديال الروشي ذا الروشي خاطر شي واشو مات ليكوبتر مات لي قلهوه بزاف وتزرطاره تستغلي لي كابسول درك لي كابسول تحمو شويه كان تنقر تمس بغيت نسيت سي ماريكان الور دونك لي فايني لهني يتخدمن يعني 100% دلهني يكسرو غاين شاك اني لا كابيلي الور ترى باش غسني قرينا كويس باسكو لوبيراسيون زيرو كابيل اسويفر فايني يدنقار بلي اقلا غنتسوا استعمر ثورة ذا شد كرا وربع لا سيكوريتي ميليتير خدمن دا اللايف الناس مجميع اللي يقول بلي الجنرالات هما اللي حرقوا البلاد القبائل رانا نديرو له يعني غروس ايكرون ونديكلاريوه ونديرو له الملف يعني هذي يغال روشيرشي وناديني بلي الجنرالات ومن بعد كاينين كتبغاسن. Le problème de l'Algérie, c'est des généraux. C'est des criminels assassins. Même pas une fraction de seconde, XCSTilo. Alors donc, c'est des généraux. ذلوهنا يكسروا غاين لا كابيلي. وما زالت يديني غيا نسود ميو. يطلي تخدم اللايف استعرفت. وهدر استعرفت. باش هذا نفك الميساج ريال. باش هاد فاهمن ذا شو تقبيلي هاد فاهمن ذا شو يعني يطالب قل حقنا قل قاعنا قل جدرنا قل شجرانا الشجرة يقسع الألوفات القرون يا عجبا يا ربي نك جديدة فلاح نك جديدة فلاح اشحال السنين يقعاش
فلاح تيسوري سي لا كارت داسيرونس راه يسين طبيب وراه يسين الور كاع عمر ثوري يخدم ني البريفي ني الدوله ني ورا يسين شو الدوله ورا يسين شو البريفي يخدم كالقا عايدس انا راه تيتشاتي شو باقا تيزز السوق الزيت ني هذا الفاكهه ني هذا الخضره اني هذه تشاتي شو باقا تيدير تقب جيت هذا السروال ني هذا السميد ني تاكيت سمعتي وقبايلي لا ماجوريتي كيتعيشين كيدري تاكي تبعشت وقبايلي قبايلي ما سرقطاس لقى عينس سرقطاس تيزمرين ذاين يموت ذاين ذا شي يزدقران وريس على ميم با لي بوايش واش غادي يرول يعني غادي راح يعني غادي ليترونجي غادي يرول ولاش الوغ ايماجيني ثورا ويكي كفنانا وكيت الحواري لي زيميغري ولزمرنا ذهب ذا تموت ذاين كلشي قور ودرنا غاد هضره في فوتوكوبيايين القبايلي زالجيروايين اللي قارن باللي حنا كاع جزائريين وحنا كاع قبايل ومن بعد اسمر هذي الحق وقت الخريف هذا راه ثمرت القبايل هذي بروفيتيتي بخسيسين هذي تشاكرموس ومن بعد هاد يوغال ومن بعد ثورة كاين وين يتقارن حنا كاع جزائريين وعلاش ما تقولوش باللي وعلاه تحرقوا بلاد القبائل وعلاه تحقروا بلاد القبائل الور ويقاك المنافقين ويقول سعينا لا دينيتي ورسعينا راه تيروكزا الور ثورفايني نكوني اوروزمون يلا تيك توك كيني دوك اسمي يديروا لوفا تيك توك اللي جاك اللي غساوالغو قبل التيك توك اللي غسا الفيسبوك اللي هضرك التلفزيون اللي الور تصراتي غيرك alors je suis engagé ça fait X temps alors qui jamais susma à Kabylie أول غرور ثاني مرثم قرانت مسرف ما تشيك شريتي ديني مسرف كديني سينوا ولا داك درا ولا يزول الزول في مشوها المسلسلات ماشي كشي متدني سورفيس الغاس كاني صغير عندي السليق تاع المسلسلات اللي جينيرون سا نوز انتيريس ني دو بري ني دو لواس كي نوز انتيريس سي لا Kabylie et comment aboutir y arriver à l'indépendance effective de la Kabylie. Pourquoi j'ai soulevé Mas Hassan Touran le droit d'ingérence اش مدني على بلانيت 26 degrés ثوغا 27 degrés, ça veut dire il y a eu des dégâts, la banquise il y a des dégâts catastrophiques sur la planète. Et ben ils vont pousser la planète à se réchauffer peut-être même à 28 degrés. Alors on peut utiliser cette piste pour vraiment c'est une piste très intéressante. زمر ذا غدا ويخرج وين الهاني ثم ثقبيلي ذاك قبايلي ينزمرنا يا لا قبايلي ماني شي زما ذاك قبايلي اروث لونيو اروث امتي هكا كني ميساج امتي ايميل كي 50 سكرتير جينيرال دو لونيو اوروبيان غير فرنسا انا كوكو ثموريا كينيا فوالا لو دروا دانجيرونس لا كابيلي برولي سا فا شامبولي ليكوسيستيم سا فا بوسي لا بلانيت à se réchauffer à devenir invivable et ben c'est une piste vraiment très importante. اول غورك يوزول azul Sophie azul ثاني هو الغورك. Azul Massine, Azul tout le monde, salut tout le monde. Bah écoutez, j'avais juste une question à poser, hein, donc en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi est-ce que ce régime s'attaque autant à la Kabylie? D'une part, on sait tous qu'il est raciste, qu'il a une haine viscérale du Kabyle et de la Kabylie en général, mais est-ce que économiquement et politiquement, il n'a pas un but derrière? Il sait pertinemment que la Kabylie aura son indépendance et il fait tout pour la saboter. Quand je dis saboter, donc voilà, saboter économiquement, de tous les moyens possibles. Est-ce que ce serait pas ça son but principal? En sabotant la future Kabylie, il sait qu'il peut-être il espère avoir le contrôle ou la dépasser ou je sais pas, avoir un temps de répit, etc., etc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on a bien compris. Si vous voulez, je vais voir rapidement, je vais passer la parole, sinon je vous redonne la parole. Eh ben, il brûle la Kabylie. Il nous fait tout ça parce qu'il n'a plus de légitimité. Il se base sur le racisme et le racisme primaire pour plaire. Il ne faut pas oublier qu'il alimente le racisme primaire anti-kabyle depuis l'existence même de l'État algérien. Il n'y a plus de légitimité historique, il y a rien du tout, il y a plus de solution économique, il n'y a rien à donner au peuple à part leur faire plaisir à travers un racisme primaire anti-kabyle insupportable. C'est pour se maintenir au pouvoir. Tout simplement, ils s'en foutent de la Kabylie. Il peut même la pousser,
l'éjecter complètement pour se maintenir au pouvoir et pour même garder cette Algérie comme État-nation. Mais c'est pas de cette manière malheureusement pour eux, mais en tout cas c'est des brutes, ils pensent pas intelligemment, ils n'ont pas de stratégie, rien du tout. Je pense que c'est ça à mon avis, hein, vite fait. Mais revenons au sujet, c'est les feux de forêt, etc. Et les solutions pour la Kabylie, hein, les Kabyles qui sont en Kabylie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent se mobiliser, s'organiser, ou bien nous déchiffrer le discours, nous décortiquer le discours de Mrs. Sidway. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Est-ce que vous avez d'autres propositions à donner? Tu veux rajouter quelque chose, Azul? Ouais, juste quelques mots. Ouais, bah écoute, j'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone, donc elle est là-bas, hein, donc une partie de ma famille est là-bas. C'est infernal. Je vous assure qu'elle était en train de pleurer, c'est infernal, ils sont en plein dans les feux. Et franchement, je ne sais pas comment les asthmatiques font, comment les nouveau-nés font, c'est vraiment l'enfer, comme on dirait. Voilà. Donc, et maintenant pour les solutions, bah écoutez, je pense que oui, il y a quand même des choses à faire, notamment, je sais pas, organiser, je sais pas, je sais pas, enfin, il faut que des gens se mettent. Comment dire, Bah déjà, est-ce qu'on peut par exemple, je sais que c'est interdit de faire des puits, de creuser des puits. Donc c'est interdit de creuser des puits, donc de faire des réserves d'eau, je pense que c'est interdit. Donc mais est-ce que les gens là-bas peuvent le faire de force? Parce que vu la situation, je pense que c'est urgent de le faire. Donc de faire des réserves d'eau, à mon avis, ça peut aider. Dans l'immédiat, donc immédiatement vers les maisons, etc. Donc on peut quand même atténuer les feux grâce à ça. Mais bon, après, est-ce que ce régime permettrait de le faire? Je ne sais pas. Aussi être vigilant, faire des groupes de vigilance, par exemple. Bah la nuit, hein, s'il faut les payer, bah on peut les payer. On peut leur faire un salaire et faire des rondes près des forêts, autour des villages, etc. Donc ça peut quand même avertir, hein, je pense. Je pense qu'il y a pas mal de solutions, mais bon, après, il faut être dans le domaine pour. On peut demander aux pompiers qu'est-ce qu'on pourrait faire comme solution, comme prévention. Les pompiers, je pense qu'ils pourront aider, même s'ils n'ont pas la capacité de le faire eux-mêmes, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, on leur interdit même d'intervenir. Donc, mais ils peuvent donner des idées aux populations. Vous savez, c'est pas vrai. La population, elle est plus forte que le gouvernement. Hein, faut pas croire. Hein, il suffit juste d'une union. C'est l'union qui fait tout. Si les Kabyles étaient unis, si on était unis là-bas, bah écoutez, ce régime ne pourrait rien faire. On l'a prouvé en 2001, on l'a prouvé à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les Kabyles aujourd'hui sont désunis, et ça c'est vraiment triste. C'est vrai, ça, je sais pas. Si vous avez des solutions ou des réponses, allez-y, je vous en prie. Merci. Merci Azul. Au moins غنسيو تي قبيلين اللي نتمو يقثمرت دوك لنا ما واتساب ما هكا par des réseaux sécurisés pour trouver des solutions pour faire face à cette زغار à cette guerre يغض قرا كثمها ساينه الجزائري اميال تيكلتا مزيغ ثاني هو الغوري كما شفي ضي وين كنسقلينا ما فضل ضرب فلاس ما فضل دير ثمولي زول فلاك زولا ماسينا زولا كوي لاني الجاست كوي الجاست مزقوسن والله بحسي غير عاودي ما تفضل دعوه لا ما فضل مسلايه كان يمان سبونطانيمون يسير مسلاي ديما سليضه سينا ولا مسا سلواي ما تلحق الطيد سليضه والسيغال مالوروز المهم ندير ديك سميتي لي ترونسبور دونك تادير تو تان باساج سيغال ما كونيكسيون كاين مي زعما دار ريزومي مي زالي ان بتي بو سي كوا لي دي جينيرال ريزومي لي زاكس هكا كاين يموش فيها لينك اون ديريكت ثوالا يساو لي قبيلي لينك ثمورثات الدوكليه هذا اورغانيزي نيمان نسان القافل نثيم الساقي يسولفي الدروات دانجيرونس ايكولوجيك يعني كذا هذا لو في براثين لونيو الكونساي دو سيكوريتي لونيو اوروبيان فانشتا اذا غن يلان قلاها ينتاد مس مراد من لو ان بيو لي دروات دي بوبنيا لوطو ديتيرميناسيون صاف دير دروات لوطو ديتيرميناسيون دروات دانجيرونس ايكولوجيك زي غير ما سيدي توراني غدي ناتي مسح حسن سكينه مسح مدينه حسن سكينه اثني لي زاك كان مقرانا ما اللي يخدم كثار كثير درنا هذا هو الغرك دونك كاس دينير كان اسمي زول سي
Il faut abandonner cette théorie. Les pompiers vont intervenir, non, les pompiers vont aider en transmettant le savoir-faire aux jeunes. Mais on ne peut pas. On peut pas faire face à des incendies. Les incendies, c'est déjà le pouvoir lui-même les a qualifiés d'incendies criminels. Ça veut tout dire. Donc, puisque les incendies sont criminels, donc à ce moment-là, il va falloir le criminel, qui met les feux. Après, est-ce que c'est qui va rendre la justice? C'est fou parce que c'est déjà il est au bon des accusés. Donc, c'est-à-dire, techniquement, ou l'imchalilin autant de feux, autant de départs de feu en même temps dans une même. حمزة باردون الكوبيرا ولا الزفلة تكوبيري لهناك. هذيك الزغلاوه هذيك اللي ماك صوبها مثلا عايشت. Non, non, Donc, non. ou l'imchilin autant de feu, autant de départs de feu dans un espace géographique aussi réduit, hein, il y a la Kabylie, par à côté, et ainsi de suite. Bien sûr qu'on ne peut pas maîtriser. Au fait, il y a des vents, il y a ceci, cela, ça peut toucher d'autres régions. Mais ça, c'est clair, net et précis, c'est un 2021 bis. Encore une fois, c'est des incendies criminels. La solution, c'est quoi? La solution. Oui, des diplomatie qui font de la diplomatie. Ils viennent au choses, ils viennent des choses. Même par rapport à Salah Hamza, dans la jurisprudence, il y a le droit international, le libre consentement préalable. Le libre consentement préalable. C'est un droit, l'ONU est intervenu, je le dis bien, au-delà de cette histoire de l'ingérence dans les affaires internes, dans la souveraineté, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, la loi, elle est bien précise. C'est-à-dire, quand il s'agit des projets, ça a un impact. Entre autres, le projet minier ou guidant, les mines, par exemple, c'est des projets, ça a un impact, les populations dans la région exploitées et tout ça. Donc l'ONU, ils peuvent intervenir même si dans le cas où, parce que les États ils le droit ou ça a le droit un tel projet, ça a une telle ampleur, hein, et qui peut causer des dommages et ainsi de suite. Mais là, des consultations, mais là, il n'y a pas eu une consultation populaire claire et tout ça. Les citoyens ils vont exprimer ce que va le projet et ainsi de suite. Si le cas de Hamza, par exemple, c'est la jurisprudence, mais la jurisprudence, ce n'est pas le droit, ce n'est pas une source de droit, mais la jurisprudence, elle intervient justement pour clarifier des situations amfagées, par exemple, entre autres, pour clarifier exactement le droit, pour qu'il ne devienne pas le droit, ou qu'il n'a pas un moyen d'intervenir. Après, j'ai posé d'ailleurs une question, il est branché maintenant, tout ça, surtout l'international et tout ça. La démarche, oui, elle est logique, mais elle va se heurter à quelque chose que, avec demander, le peuple donc on est par exemple l'étranger qui vont le faire, mais il faut que ça vienne si, alors que la Kabylie, ils peuvent pas la Kabylie, en l'état des choses, elle peut pas faire quelque chose. Donc كان l'Union كما تنخدم الغرب غادي فوالا. المهم فراك ديني اسكو القبيله قيلنا كي كثمورت اسكو القبيله قيلنا كثمورت زمان كوميم اش كاع دي زيميل سلي فو بروفيل نا سلي بسودو نا جو سي با لي انستونس انترناسيونال لونو ذا غير ميم القبيليتي ديال الغربه فرس انت قولي هاد هو لي زيكولوجيست سي اون فاسون دو غاني encore une partie politique مازال في الديوار تموت القبائل d'ailleurs les écologistes pour soutenir la cause kabyle et soutenir le droit d'ingérence écologique internationale. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Sauf que ما السقسي هذاك ولا كيف يمكن نقيم كسنت اللي ممكن نتفاهم القبائلي داك
كاين ماسين ومن مليح. بوركوا باسكو ديجا ماشي كان في لي زانسوندي هاكي كاين à mon avis من دوكول il faut qu'il y ait une enquête internationale كاين بدن كذا قبيله في غزه نوي صرغن تمور تاعي باسكو ديجا on va se débarrasser de cette histoire que القبيله صرغن تمور نسون تاعي تقبل على العقل ça dépasse l'entendement. Donc il va falloir que on se constitue en rapport de force. Après mais la Louise يسولنا الدروا ainsi de suite, est-ce qu'on peut se constituer comme de la même façon qu'on se constitue comme une partie civile? Non, est-ce qu'en tant que peuple, en tous les cas, il y aura toujours des moyens. Et au maintenant, c'est le qdish men دوكل يجغر. Après ماذا قال لي لا انا كيف دير rassemblement, il faut qu'il y ait des rassemblements pour donner de la crédibilité à l'actionner pour tout ça pour l'acte politique ni واش راه يتواخذ من السيرفيس الدبلوماسي parce que si ça saute aux yeux au fait, ça saute c'est كيو يظل ديجا نهضر في لاكلوشارديزاسيون ايمانيش تبنا دي لي كومونتير ديجا لا موثن سيني في كايو ابري موثني تو سا نكون اون سورون دي با كونت نهضر في لاكلوشارديزاسيون ام بيت كلوشارديزين لي بوبل ايفيكتيفمون يمير ديجا هني سون en train de faire exactement le travail de la clochardisation. Pourquoi? Parce que la Kabylie نحصاي الكل تزارت بقفايلي اكن لا انت كل فامي كابيل ساعات دي بوتيت زيكونومي تي ذاك كني تدارت ويسع المردة مشطوح ويسع قوير ويسع زمور ويسع تو سا سي دي بوتيت زيكونومي سي افيك سا يطفن المان سينو وزمرنا راه باسكو لا سيتوياسيون اي ديجا مال او بوين économiquement la pauvreté elle galope la pauvreté تالي ساون اتسالنو ابري استدي الترويض لو مليوني قاعد يتيدير استدي الترويض زموري استدي الترويض روليسيان اون بلوس دو سا تمسا ميم دي في. Vous vous rendez compte, en 24 heures, des dizaines de personnes brûlées, combien de blessés, combien de trucs. Il y a la Kabylie où ça a souffert قبل. كي عاش 2012 اللي غيثمر تزاد في اليد ماشي لانسوندي تزاد في 40 jours. Croyez-moi, 30 jours ça date Nivara. On s'est mobilisé en 15, normalement en 16 personnes, donc l'ensemble et ainsi de suite. On a sauvé de l'Aïved, on a sauvé de... Parce que Adfelni يخدم العجيب. يلا كابيلي ثالثني ولاش الغاز ولاش تريسيتي. Vous imaginez مست galérين القبايل ويرتروح على البليده ويتروحوا كلكو باغ يغالون ساعه ما باندادنا الغاز. وساعه ندادنا الغاز. C'est-à-dire la Kabylie est livrée à elle-même. Donc pourquoi pas? Pourquoi? زرنا كل قبيله كي ونتمسلي هكا كي داخل تدارتي وخذ العباد يخدم تسارتي زي مغارين تو الموند زران لا رياليتي هكي زران تاكي زران تاع شاك فوا مارسي لي الحاجه القبائل كان كي وي شخصيا تمسي القبائل خاف نروح عند لي بومبي نروح نشطح لي بومبي خبر مي القبائل شخصيا وما تهضر شي قوه اقليميه ينسي دو سويت وكي دي قارن كيفون الوزيون على ليطا ينسي دو سويت هضر قوه اقليميه لا لوا دو فينونس لا بار دو ليون كل البودجي ديال الارمي تاعو زعما تاع لي كندا وزعما لا اذا يا une volonté délibérée. Après, il est politiquement correct. On connaît une enquête internationale. Justement, on veut savoir. T'accuser le MAC, système en justice. Il a gagné. Cela, on veut savoir justement un outil criminel. Et c'est une occasion. C'est une aubaine. Mais on va déjà normalement commencer à dire d'abord. Je suis profondément affecté au Tidina, la vérité, parce que c'est des choses terribles. Tamar 79 سنة سنة يسيس ميوطف انت كيف affecte. Vous imaginez un petit peu l'horreur. Hein? Et ce n'est pas le feu, ce n'est pas des feux normaux. Qui ولا يتلقى entre un rocher et un rocher, il y a comme un brasier qui يشعل bien, il s'alimente. C'est-à-dire c'est un brasier qui me décimle. D'ailleurs c'est ce qu'elle a expliqué. نايتو ما يبغى في ساون. هذه يطفي تجورني pas des صوب داك الشيء ديال الحق الماء اللي بلان. هذه رافاجي les poumons de la Kabylie. Vous imaginez un petit peu l'horreur. Tout ça القبائل il demande justement justice, une vraie justice, une vraie une enquête internationale ديالنا ربما نقيم كان كيجيثولا نقيم كان كيجيثولا نتعشي سو لا تيرور ميسني هو هنا غير كلازين هنا غير كلازين سي الميرنو دايقي غادينا مدوينه الدنيا كنا في سلاح مزايد تو سا جوست كنا العباد ثوالين سور جوجل ديبوز اسمي سي فون جوست يكري لو بروبتي خدم
ماشي تقارن مثلا لو ليبر كونسونتمون بريالابل ديالي c'est un article bien qui explique les choses très bien. Oh, c'est une piste aussi à exploiter. Je l'ai écrit au fait. Il a même eu le mur. Au TikTok. Ça fait un bon moment. Ça fait maintenant. انا مرتم قرانت امس مزيغ السلام نكيني ادو غالا ماذا تسينا الدروه دنجرو سيكولوجيكي زمرن القبيلي تيديرن الغربه قيمي من يكو خاما كثر ما الصلاغد خمر لوني سكرتير جينيرال دو لوني سقسي تشات جي بي تي هذاك ديفكوك لي زادرس نسال فرنسا الميرن فرنسا الميرن لا كومون البريفي البريزيدون لا ريبوبليك فرونساز عندي تسيلير خدمه كامتي ايميل خدمه اس كابيلي دروا دنجيرون سيكولوجيك شوفي تاكي شاك فوا اس كابيلي دروا دنجيرون سيكولوجيك شيعي كون خدمنا كي القبائل اون فا بوسي سي اون فاسون دو فير دو لا ديبلوماسي جو بونس هي اللي ولا تخدم ايماني ستاكي زمر ما كنت تخدم قيم غير ايماني كاكي روح على تشات جي بي تي نسفكي لادريس الكترونيك اما ايدا كان يفعل حاجه رابيدمون صوبها من شاد صوبها تغلق المايك. Je vais même une lettre ouverte à Macron pour te dire, je l'ai gardé pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances et tout ça et qui font que سمحيه une lettre ouverte à Macron. Je vais une lettre ouverte à Macron sur quoi? Sur les archives historiques. خاطر يمكن ياك شد انت كوردينا نسي شي هو عديد tous les chemins mènent à Rome. Les archives historiques, puisque Macron s'est engagé, il a tenu parole. La commission franco-algérienne, soi-disant, qui travaille sur les archives historiques. Donc, je l'ai interpellé par rapport à ça, aux archives historiques. Parce que là, les archives historiques vont résoudre la question définitivement. On doit faire cette pression et je vais dans le français. Il y a Macron. جو سوي داكور زمرات الببليه ناقصي اذا كان يظني وقسما بعض نخمس اذا كتغد نمسلي فلاس شو ثورا كاكيني العالي تاكيدني ذاك كاكيني يوغاس اون فان سيتي لي جون لا بارطاجي لونفوي بار ميل اي ماكرون غيوين مي سي اون بون فاسون دو بوري لي بواطو لي طراكين لي بريزيدون دي بيي سيفيليزي اي لي روا ايتترا. اما سا لاكتواليتي ثوالم دايور ينايك مس حسن تورا اون فا اكسبلواتي سيت بيست لو دروا دانجيرون سيكولوجيك زمرني مثلا بريبارين التيران لا ديبلوماسي كابيل تخمو اسواس دروا دانجيرون ايكولوجيك بور لا كابيلي ذايا امتيمو كاينه كاكيني شقعت بار ايميل وين زمات شقع بار فوا بوستال. C'est une façon de faire la pression et d'ouvrir les pistes pour la diplomatie kabyle, à mon sens. C'est très très important. Les Kabyles, ils peuvent participer, ils peuvent être, chaque Kabyle, il peut être un ambassadeur, un diplomate de la Kabylie. Il n'importe quel Kabyle, ils aimeraient t'y D'ailleurs, oui, dès qu'ils parlent en français et en arabe, j'aimerais bien aller dans ce sens. باش اتصاوب الثالث قبيلي ثرواندا ونسعى ورا يدير نسعى ورا نسعى لا دبلوماسي نسعى لي دبلومات نخدم مي مازال نخصو نسعى ورا ينك لقى انه غادي تاكل لي دبلومات افيك دي بتيت ليتر ايتترا كي قلت سعيد سويت مورا الانديبوندونس سي لي زيكزومبل مي كدا كاطاسي كدا نو مريم فضاد مصليض وزري غارة دير المايكيك اثنا تفهم عمر يستوفى ولا مسح حمد ما ضفا مصليضه في الدروه دنجيرون سيكولوجيك كي ما ضفا مصليضه شو دينا مساس الويا كو كينا هذا ما ضفا انا دغورك مساكر قصقسي كي تفكاكم مسلايك ما ضفا ثاني هو الغورك je t'ai qui ça dans d'autres petits sujets mais ça prendra pas beaucoup de temps donc le droit à l'intervention sur un truc écologique. Je suis d'accord, bien sûr, que je me suis exprimé sur ça et Hassan Lina. Donc, il faut partir soit des individus, soit des groupes, et encore, à la fin, le gouvernement kabyle doit partir en force avec les autres gouvernements de l'UNPO. Des personnalités qui les représentent, ils vont faire une demande groupée avec les gouvernements. Mais sinon, les initiatives individuelles, c'est une bonne chose, c'est une excellente idée, comme Azula qui nous reste لا مازال وقيل كي ياخذ من مازال يقول راني ماكرون سي
هذيك c'est هذا احمد oui. كانوا مسلايه هي ديك لا ديرنيير فوا مسلايه في الثلاح مزال ما تشفيض يبان لو بروجي ني ماتسي سيتادير لا كاباسيتي ديكسبلوطاسيون سيتادير لومبلور دو جيزمون اتوالي مشى الدنيا l'infrastructure qui va répondre à l'exploitation et tout ça l'impact d'un tel projet c'est à 150 km à la ronde. اقلك دو بلان فوي داخل لا ميديتيراني اقلك دو اوسي توت لا كابيلي وفات كي صرا امباكت فوالا ديك كان جوست كي تسمك تاع المسله ديجا في الشواليك. Ok, et il y a tout ça pour 60 millions de dollars à l'année. Hein. Qui a déjà 60 millions de dollars à Daoul sur le Tala Hamza dans les caisses de l'État algérien. Donc, c'est un truc politique, ce n'est pas un truc économique, c'est juste politique. Bon, après, ok, c'est un autre sujet, on pourra en discuter plus tard sur ça. Donc, les initiatives individuelles sont les bienvenues, les initiatives groupées comme des lettres à signer ensemble, une centaine, un millier de personnes ils vont signer pour l'envoyer il faut choisir où est-ce qu'il faut envoyer ça. Est-ce que c'est à l'ONU, est-ce que c'est à la Haye, est-ce que il va falloir discuter un petit peu de tout ça. Je crois que les juristes peuvent aider les gens. Quelque chose, il vaut mieux voir un juriste pour en parler, pour discuter de ça. Sinon, ramener un ou deux, trois juristes de الله يذكينا د مسريين الدينين وقاعد يبغى نهضر القوانين مسريين نمشي اخذ من ابري الناس سي une rampe de lancement après. هذا اللغة وقاعد peut-être نشترى ولا في البيرة في قراصين اكسيتيرا إلا توشي لنا والناس أنيس وقع أنيس إلا توشي un peu sur ça. Oui, c'est vrai que les 2 ou 3 degrés de plus ne vont pas déclencher des incendies. Oui, c'est vrai, mais tout ce qui est combustible, il y aura comme du pétrole. Rapidement. Et il est démuni d'humidité, donc il va prendre feu. Donc là, le système de bière, les bières, là aussi, le teinté, le verre teinté en vert, en marron, c'est vrai que ça ralentit un peu l'effet de loupe, mais il y a encore un autre phénomène, c'est que les bières à Trondina ديال الخلا ما توالي مثلا تغاد تشبحاني il y a une poudre soufflante. Donc la poudre d'où est-ce qu'elle provient? Elle provient de l'humidité qui provient de la rosée du matin. La rosée, c'est l'humidité اللي تسالينا في الحشيش الصباح بعد الجوان 6h 7h 8h du matin يتلخص د الحشيش. Après, أماني بعد قبل يطيش النذا اسبانس قبل. Voilà, النذا exact, النذا. Donc النذا elle contient des sels minéraux, il va se déposer sur la bouteille. ومن بعد أجوين 10h 11h la température commence à tirer surtout. Donc il va y avoir évaporation de l'eau, il va laisser une couche de calcaire. Le calcaire c'est pour donner un seul nom parce que le calcaire le magnésium il a beaucoup d'autres éléments. Mais le calcaire c'est le chlorure de calcium en général mais il y a d'autres éléments. Donc ça donne une petite couverture blanche sur la bouteille. Moi, je les ai vus comme ça, je les ai constatés comme ça. Mais tiens, تبيارين سواني مثلا نيميرن كان غارنتي n'ont pas eu le temps d'avoir la couche qui vont déclencher l'effet à cette ampleur. C'est que dit dans Mazir, c'est le 2021 bis, c'est exact. Maintenant, proposition. Qui dit, l'architecture la Kabylie, il y a lieu maintenant de modifier l'architecture. N'importe quoi, etc. Mais donc c'est tout le travail d'un couple, d'un homme, d'une femme, et en 5 minutes, moi je pense que il est temps de modifier l'architecture, mettre des grosses bâches à eau
magasin d'eau alimenté par les gouttières. ومن بعد سخمنا تروبلان باش هذا يروح رفارا هذا رحنا وين ما رفارا مي تشور لا غروند باشاوني بس tu peux faire bien faire le sous-sol bokham. Tu peux construire ta maison sur une dalle qui couvre une bachao facilement. C'est pas un problème. Les garages, quand tu vois dans des bâtiments, des villas, des garages extérieurs au sous-sol, c'est ce qu'il faut faire. Nous connaissons maintenant, c'est après 1800, tu vas aménager c'est un kit de sécurité qui va, soit un réseau incendie qui va entourer un kham. Avec des sorties d'eau, avec une pompe zakhel, deux, trois pompes, mais au moins de kham à te sauver. Ils vont se mettre à l'abri, la bachaouane va servir à ça. Pendant toute l'année, tu ne la touches pas. Que tu vas l'utiliser. Quotidien, on continue comme avant. C'est les châteaux d'eau, l'eau de ville, etc. etc. Mais l'eau de la Bachaouia, bon, maintenant c'est à concevoir avec des architectes. Mais c'est juste une idée. C'est un stock d'eau, de pluie, qui vient du toit dans des gouttières qui vont alimenter la Bachaouia. Mais toujours, il a un trop plein, mais c'est un ما نعرف ما كان ذاك فوري يعني دي سفان ما كان يشفون. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut penser à l'avenir, parce qu'il faut adapter à tout. Dans la nature, on adapte les choses par rapport à ce qui se passe. Pourquoi on n'adapte pas ça? Je suis sûr que 50% des habitants d'un village, la Bachaouia qui تسمقرانت غوصن خامنسن مثلا يغال ستانكيت ما تبنوا ذا خام كنت تبني ذا كويزين كنت تبني ذا صالون كنت تبني تخامن اثار نوضين باشاو سوا داو خام للدار كاريمون فاذا تبنوا ذا خام ناغ اكوتي وين يسال التيرا مقار يزما يخدم ان باشاو كيلك بار او ميليو تمازيرت تدالي يزما سير ما كيرسو فلا وتبان رايا سواء كان لي زون لونطري اكد لا سورتي بوان سي تو. Donc, moi je pense que ça pourrait servir s'il y a des gens qui disent pour se préparer pour l'année prochaine, parce que s'il ne se passe rien d'ici le mois de mars à avril prochain, il va y avoir encore d'autres feux. Dernier, je constate, je pense, je vais spéculer peut-être, mais ils sont en train de brûler les forêts. Pourquoi? Parce que ils préparent le bruit de bottes en Kabylie. Ils vont faire une invasion militaire. Il va y avoir maintenant leur arme, c'est le feu. Une fois qu'ils font les forêts, leurs armes c'est le clash, et les canons et les chars, etc. Donc je pense qu'il y aura un moment où ils vont essayer de faire ça. Peut-être aussi de la spéculation, mais je ne suis pas interdit que je pense comme ça. المير ثم قرنت امس حمد تستحينا لي قاعدين زمرنا تسوينا الكيران اثنا سكرنا الكيران نتمس تسوينا الكيران السلاح هذا دايرين في لنا دايور خاطر لا فوري سي ان ابري بور امزيك يمجوا هذا لا كابيري لا ريوسي ماتي لا فرنسا باسكو نسال تيزغيو ما تسفرن الغافا كوا دونك طريقه الغافا كلشي اون بلان اير غدا الدين يفون فار البروي دو بوت البروي دي شار اكسيتيرا هذا والين ولا شان دار فرن القبائل ولا شان صار ولا ذي خامن تورا ولا شو اللي ندقن قبائلين ولا شان دار سي مالورو ولا تورا يوني ريزيليونس جو بونس سي بوزي دي بون كيستيون On a répondu de Kafles Chouya, mais avons-nous sérieusement le poids pour solliciter l'application du droit international? Très bonne question. Avons-nous sérieusement le poids pour solliciter l'application du droit international? Un commentaire à Mas Ahmed, ما oui, dis cela. معليش دار كي تغلق الميكرو
باسكو ما ريتش مسلاي غير تغلق الميكرو. دونك جوست اون بتيت رومارك بارابور ا سا. سي فري كو لا كوميونيتي انترناسيونال c'est une excellente question, mais moi je répondrai de positif. Parce que ما تهضر غرسن تمسلاي il faut avoir une bonne diplomatie كوسن et ils vont t'écouter. Ils protègent les serpents, ils protègent يجحمومن, ils protègent غير وتبروتيجي نار اليابث. C'est une question qu'il faut se poser aussi. Donc il faut foncer, il faut foncer, il faut y aller, il faut demander, je ne sais pas, il n'est pas interdit de parler, il n'est pas interdit de délier sa langue. Donc ما هو قاعد تبروتيجيني زرمان هكذا يجحموا هكذا يحاجيون. Ils doivent aussi protéger les humains. يا ربي ما يوسعش راه. Donc notre communauté, est-ce qu'elle a le poids pour influencer, je comprends qu'il veut dire, s'il influencer l'ONU dans les instances internationales, oui, on peut les influencer. Il suffit d'avoir une bonne diplomatie, des personnes, 4-5 personnes qui vont les convaincre, donc introduire ça, c'est déjà ça. Le fait de savoir c'est déjà quelque chose. Donc moi je suis optimiste pour ça. فوالا ثاني مير ثنون ثاني مير ثنقرا تاع امس حمد اكزاكتومون دانو كان شويه قواليك واقي فغانا كديالي السوكوستي اسمي ستورا ثاني روح معليش باسكو تقوى بيراتين وي اني كماس لوناس في القسم اكسبير ميكانيزم دي بيبلز اوتوكتون على لونو اي ميم جو بونس سي le président du congrès mondial amazigh ثورا سي ما ميمواري بون فكان سي كان تقسيه كاع ينيك وي ينيك سي بوسيبل ينيك سي جوست il faut leur faire une pression un mec ينيك tout le temps اسنت كتفض alors les ONG كابيلي كاينين ساعه ثورا le gouvernement kabyle en exil le MAC et toutes les ONG kabyles زمرنا تساروني l'ONU تساروني les chancelleries occidentales تساروني les institutions l'Union européenne ما توفي le Parlement européen عندك les institutions كي زمرا تتسارو comme ONG comme groupe comme République fédérale de Kabylie comme individu ولا شويه كيتسايلين ثورا نك زمرا هذا ثفرات سي l'ONU زمرا هذا زرفينو c'est une façon de pousser de donner un coup de pouce à la diplomatie kabyle. C'est une façon de donner un coup de pouce pour la diplomatie kabyle. اسمع la diplomatie l'ONU كانت غاوسه l'ONU l'organisme اللي غادي في ساعه هي كان 100 لتر 1000 لتر 2000 لتر déjà ça commence bien. Oui, je pense, oui, on peut le faire. C'est juste une question de volonté, une question de volonté individuelle et collective. Belkacem Lounas, il a été président du Congrès mondial amazigh. Je crois que le premier Congrès mondial amazigh. Il était président, mais je pense qu'il est vice-président. Mais il a toujours sa place, une bonne place au CMA. Très bien, merci pour la correction. Je ferai la dernière intervention, c'est que l'ONU, je pense au nom du Congrès mondial amazigh, c'est normal, c'est le vice-président qui est d'accord. Oui, je ferai exact. Le poste, il était déjà, oui, ça, je le sais. Non, mais dans des instances comme ça, des personnes compétentes, même s'il n'est ni président ni vice-président, le CMA peut l'envoyer pour les représenter. C'est une personnalité compétente dans ce domaine. Donc, Belkacem Lounas, il est très connu. D'ailleurs, c'est lui, il dit, le congrès du MAC des Tizi el-Qarn, du côté d'Adkar, il nous a donné l'information par rapport à la question de Cheranich, etc. Il a répondu, le Portugal, c'était, je pense, en 2009 ou 2010, le Portugal a exporté 4 à 5 milliards d'euros بقشوش نعاود سي ديجا لا دانيير فوا ذاك قشوش كان pour faire le bouchonnement pour la bouteille encore beaucoup d'autres utilisations قشوش donc il nous avait donné cette information غادينا exactement ثاني مرث مسحبه وزياره ومري ما تبغي اد مسلايط ومري جديد المايكيك مولاش سعدي غوال اقرا ولا تكي تفاغ وكتسري غير ما تحمد
ناكش لا تولد يوت ثورة اسمس تقراولا واقيلا تقراولا نكي دي مونريال ثم عمري قلان ثم عمري نو ماشي تينا تما مثوالات دواس قال ثلا يوث اسمس انكي كديو لي اني ساكي ثلا يوث ثوري دابريسوار ثورا سي للسينيين ذنتسا تقراولا جو بونس بوتيتر لا تسلا لغة تقراولا قرا كوذ فالميرث ثم عمري ثم درغيك مين اول ثم هو الغرب كينيا تنتجفيد لي تابي قد في كام مقلين خدسي غتخمع ولاد نكينيا دونك ما تستخمم دمس دوك les vidéos كل يوم les photos et tout c'est douze les voilà l'alerte 4 même شالا ندير كينيا j'espère attirer l'union entre القبايل au moins pour assurer la sécurité qui est là. J'insiste vraiment sur la sécurité parce que c'est horrible, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois c'est le même film, à chaque fois c'est le même scénario et tout. Et ce qui me fait peur aussi القبايل, ce qui me fait peur c'est que c'est مسناقين شعلنت وإذا شي كشرهن نتا مرسا قبايليس وإذا شي كشرهن قبايل c'est des gens qui s'arrêtent quand même mais صعب نشعلن وكثير مستكية. Moi je trouve que c'est des gens qui s'arrêtent vraiment une place c'est des gens haut placés et ça me fait peur. C'est vraiment une menace à la Kabylie. C'est affreux et voilà, je trouve pas les mots parce que je suis très affectée au lait d'une Kenya. ماشي ديوس لا فامي ماشي ديوس لا بيرسون اللي تشتكين ماشي ديوس لا بيرسون اللي خمن دي فيديو ماشي ديوس لا بيرسون اللي موسن سي زيكزوسو كثارها العباد موسن لي زانيمو موسن en fait ولا شي ناس كيفاش دونيس زعما دنيا لي لا كابيليس كيفاش دونيس هو اللي ورثة ثاني ميرثي مثلا عمري تمسليت كاسي مراسك سقما في مسألة ثروية كنت عوضا كنيا أنا سني يوذر وقيلة أقلي شو ان بو اوكيبي ثاني زهر شيخ ناكي لا كاميرا أقدر ولا ألف كاسينا كي سعديها ولا وين لحقنا وبس مراسك سقما في مسألة ثاني ميرث زوفلا وسوماثا زولا ولا كيف قلنا ندير كاست اكزاكتومون وكلا هنا تبان سميتك لا كاميرا ينيك فوالا دونك مثلا درنا زوفلا وسوماثا زوكو كلا ندير كاست زوكو كلا ندير برا يا لو واقف كت ثغرس يا لو واقف كت تكسيس سي ريسبكتي سي دي بوين à discuter, c'est des sujets. Chacun donnera الناس أنا وياك أميك عندنا في تفرات. تفرات مثلا كينيا بارابور كينيا زمرا تدينا سي فو البيرميتي زمرا هي شو تاع ديفيرون في اللون. سيتادير المسلي كان سقمات سقبايليت. أصل هي مقالة ذا شتاحيل وين كان يتكفيوين مي إذا شو كينيا تسمى مقالة ذا غالا أكسمورتو القبايل. سيتادير كينيا السلمية كنا الفاري ديواضيا أمنوغي وابثمون تموت القبايل. فهاد الزبورة سي كمثنا أمناي سناتي نتا ديكما ومنوغ نميو سنة كيا يا خا ما دير كدوك بروبوزيسيون تريز امبورطونت ساعة نتسال تكتيونيك تاع أنا تسال سواطاس فغا كان زرا يعني خاطر بدي مسلايا كني ندي كيقرا اون فو سافوار qui était derrière les incendies des criminels en Kabylie. Je pense à Amnaï, nous allons connaître qui était derrière. On a fait un مسوينا كنا ياكل مطارا السيد السجين اللي حاله السيد السجين سموت القبايل. نزرعوا كنوا وكما إلا نزرع يران أنه حال في 2021 أيام 2026 كان هذا mais là, les enquêtes, كنا هو كحكمني مرني قلنا ثلاث 2021 نا 2020 اش ذاك نيما 2020 سميتو لا
مي الا بغينا نخمم لي زونكيت ازرنا نوا خاطر ماشي حاجه غير قدران 1972 نهار 80 نهار 90 جوست سلدا اللي كان دونك لونكيت زمرت تزرمك ازرنا نوا نكون القارد ديالاس ثموت القبائل وصرغارة ثموت القبائل الصرغانس يسرغيت سو azérien amasa. La Kabylie n'est pas brûlée toute seule. La Kabylie a été brûlée par ce régime voyou, criminel, dictatorial, terreau, voilà, voilà, c'est un régime voyou, terreau, criminel, donc, c'est le régime, c'est une meute de chez la présidence ailleurs, تموثقين الجزائر يكسرغين ثموث القبايل يقنع الإبوسي يقنع اليوناس يقنع المود مامي يقنع طار جاوت يقنع لي جرون 2000 اسي دو سويت لا ليست لونغ دونك كاينين غادينا بيك سي لو ريجيم ديريكتومون جاكوز لو ريجيم الجيريان بوان بار سيسناف سكي كونسيرن لا لوكيسيون c'est-à-dire en fait ce n'est pas une locution c'est un passage de Guatemala Medina, M. Slowy, je fais appel, je ferai appel à l'Union européenne, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire d'intervenir écologiquement. Oui. Et نتخمن écologiquement, خاصهم الداولة من نوع قلنا. يمكن je propose directement. لمن ودنيا مجال هذا تحيلون ما يمكن مثلا تسمع. لمن ودنيا يمكن je propose directement M. Slowy d'intervenir directement libérer rouge de la Kabylie parce que la Kabylie actuellement elle souffre. Au مازالت souffrir du moment وراد installé maintenant وراد نخدم الصبر تموت القبائل تستنينا قبائلية أتوغل تمورتنا ماشي هي لا سكوس أنت الزاوية كي يموتن الدرنوش تبوي الحبسة الدنيا غاس كولفوني تلوي ثوك يقرغان يرسل دار يا الله هو الساقيا ياكو 2021 2023 اي مثلا 2021 اي ما 2026 نقاري غسان سندي تلويث هي لا سكواس انا كتواب مي faut non il faut trouver un autre moyen avant l'indépendance de la Kabylie. نضرب ديك مثلا تسمثلنا الحون ارتمورثيه تساوين دافود تساوين ارتمورثيه وكن اتخمنت اتكن تفود القران le soutien pour l'indépendance de la Kabylie mais manouayant مثلا تسمثلنا رقنت il faut quelque chose avant l'indépendance que je propose directement l'intervention des bérets rouges et وكن ازنا خملنا ne touche pas la Kabylie. La Kabylie تمورتنا وقال سنايم فوالا ذاك هو اليوم ثاني مرتنون امنو يتكمل جو نو فيز بيرسون قيمت كانت مثلا الا ما نبو تيمونات ثاني مرتنون جاون تلويث وي سي لي كاسك بلو باردون اني سي لي كاسك بلو ثاني مرت ماسين ثاني مرت قرانت الفكا الدرغاوال رواني ودي وغير وال سمرثيو زلفلون. Alors juste les casques bleus, les casques bleus pour qu'ils interviennent إلى قل ما كيفن القبائل إذا من القبائل هذا زلن وهذا زلن ماشي كان لونيات شكا لي كاسك بلو تجد لا ريبونس مثلا غادي لي كاسك بلو أشوف غادي نير écrivez des emails des messages à la présidence de la République pour les gens qui vivent en France. Écrivez des emails à l'Qbaïl. Inondez la présidence de la République française avec vos emails. Dites ce qui se passe en Kabylie. Dites que ce peuple est en danger. Dites, parlez du projet Zéro Kabyle. Et voilà. Ne serait-ce que soit vous allez on va bouger les consciences des gens qui n'ont rien à voir avec les khorotoyin rihkmen. Donc j'espère que vous allez tous écrire à la présidence de la République, c'est facile. Vous allez sur le site de l'Élysée, vous écrivez un mail. Moi je l'ai fait, mes enfants l'ont fait. Donc il faut le faire. Ne serait-ce que
se peut. Voilà. نكون قررت تقولون لي ثلويث خاطر بور ما ومثنرة. فوالا جاون ثلويث. يوز ثمورتي مثلا مرثم قران يثي جاوتي الخمضه كسر ما قبيلينا كي سيدري فرنسا دارون لا بريزيدونس لا ريبوبليك فرونسيز إليزي راه عندي تفويض السيتي السياد كيفاسني ما وليش كذا شاس ثروت خماسة سواس كابيل ضروا دنا جيرونس ايكولوجيك اسواس كابيلي هي اللي وانا سا فاصون إزنثني وذاك نيلا اماسي ثلاث لا كوميسيون لوني قناس كات توارو سي ا تي سي لا كوميسيون انتي تورتور c'est que la commission elle reçoit des courriers individuels, c'est-à-dire surtout où par exemple là ils ont déjà persécuté des légions, et ainsi de suite, surtout les exilés et tout ça. Bazmat qui va le réciter, il est recevable individuellement, c'est un droit, c'est une commission d'akhal l'ONU là. Les gens, il a par exemple les témoignages, plusieurs fois, c'est combien de témoignages ici. Oui, ils peuvent être objets justement d'un récit individuel que tu envoies à la commission. Et ça complémente, ça prouve que le discours que prêche, le travail de diplomatie que mène le MAC en tant qu'organisation politique, en tant que gouvernement kabyle, prouve et appuie justement. Pourquoi? Parce que c'est les concernés eux-mêmes, c'est les Kabyles. On connaît, c'est des Kabyles. Donc, j'ai subi des tortures, j'ai subi de la torture psychologique. Mais en tous les cas, lire injustement, il et ainsi de suite pour mes opinions et tout ça, c'est un moyen, ça renforce et ça fait passer peut-être des choses auxquelles tu t'attends pas, auxquelles tu fais pas de calcul. C'est important. Voilà, c'est juste pour appuyer les Portugais et Soubon. C'est intéressant. Exactement, c'est intéressant. السلام يزنك الحق القبائل. أنيس يتسالي درسنا ولي أنيس. أثناء ولا أنيس أثناء ولا غير. والله il faut abréger des fois les interventions. Il y a trop d'intervenants ici. d'abréger تقريبا que du sujet. كيقالنا كاين كثازر مسقاروي بور ما لا سوليسيون كيتوري اللي ديجا اللي زاد ريبوندي ديجا لي ميل لي سيتوين سي با لو بروبليم تمرتق قبايليت لا سوليسيون لا بلو سامبل سي كو اون ستركتور كي افونس كي ا كوميم ان اجندا كي ساي كنقارن كاين دو فير باسي دتا لو بورت بارول تمرتق قبايليت كيسكو جاتون سي كو قبايله ديك الجيفيس هذا عاونا مسوي كفرني من وانتخري لانونيمات دن فامي ركازن. Et quand le MAC fait appel pour légitimer le mouvement Yagi, parce que c'est Garek Zagakoui qui s'est fait l'email, oui, oui, ils sont dans un embargo, ils peuvent rien faire. Mais ils connaissent quand même que la Thimora l'Arva des Narab, que la Thimora l'Darwa. Il y a des Français qui sont à Tfagara, mais il y a des l'Europe, des Canada, des Américains, mais je vais pas faire. Le panier à Zarzarthou, que récemment, tout ce qui se passe sur les événements en 2026 à cause de feux de forêt à cause de feux de forêt. تيموري فحال خلقنا لي درون يزما يعرف 6 مدينه في تيكل تاثني ديبلاسي هكا نهضر في لي كنادير باش نتي دفرو des alternatives en Australie خلقنا des appareils spéciaux qui pompent plus qu'un Canadair خلقنا des avions de la Chine qui ont une capacité de réserve d'eau plus supérieure, 2 fois supérieure au Canada. Donc, le Canada, الجزائر تبغى الخير تموت لك تقبيليت ياك ماشي غير ماذا كندا ترجو لا ليست لا طون تقسم الرزق. Il y a des alternatives dans le monde. C'est juste que كونيا le seul truc qui va نرصدو كدياكا اني ذا القبايل qui sont soi-disant à une époque ils accusaient le MAC مثلا marqué sur même les interventions ils sont dans le déni le déni gauche le déni tout guider يعني كي قرا توالينا كبليا تيمستاكيا c'est pas des feux qui نقارن كنيا normaux ماشي تيمستيكل normal كي نقارن كنيا لي planifié اللي fait pour détériorer tuer des gens كثيدينيا كاو قذا حد ما ممكن دينا فيزاج ديكوفر يا با de souci
Mais pour aucun cas ne sauter le pas et poser la question directement au gouvernement, il n'ose pas le faire parce qu'il gazen. Donc mon argent tout قديك. Mon فكرة كنقارن فودي ويجي تناغنا كيجا يلما كيجا كود les organisations non gouvernementales. قال غنسا quand même des gens et on dit ناس يدوت vraiment politique. Il y a des ONG on a créé tout. هذا في القبيله مازال يتقاد مازال كنقارن كني هذه في البار زاد سينات فيها يمكن لا سوليسيون بور موا باش تنفك on a une structure qui a un agenda qui essaie de se faire valoir de se faire connaître de se faire entendre qui essaie même d'avoir كنقارن كنيا des soutiens officiels de pays ونصف غدارة كنقارن كنيا تفك في الكثاكينيا قيمة كا وين يبغى نتفك فلس يفك فلس الذل تشوكذيا إلا هم سوق فاني من عاون مزمة ما ثوكا فريمون عاونيت فينانسييرمون سينون كاين لا سوليسيون تاعي quand le MAC fait appel on doit légitimer le Makégien on doit dire que c'est la seule structure qui représente le Kabyl et qui peut nous défendre sur la scène internationale c'est شوف هادينا ماشين يترمسنا ثاني قرات انس ذيني كان وين دنيا ذا شو وين يبغى ديالو ان ايميل ça change rien hein. C'est juste de renforcer la diplomatie hein. C'est une façon peut-être c'est tout ثقيز من بور كتيخ مثلا ثوري يقيم بخام يتشا يكسل هذا اللي دم بورطابل ناس هذه خدمه ان ايميل ولا شك اسواس كابيلي ليليزي tu l'envoies c'est tout ça demande pas grand chose et bien sûr soutenir le projet d'indépendance de la République fédérale de Kabylie شو سي اون اكسيون يكزمر الانديفيديو تيخدم ولا يخسر كرا ولا شي شي يخسر سي اون ديمارش سيتويان اللي كيخلي ان سيتويان ان انديفيديو il peut faire une action à lui seul ماشي كوعرم ثورا ما تخدم ذاك تخلص داير كتقفل العسل اللي كتخدم هادشي كاع زهر ونوديو هذا هو الواني واشوك ثمصليط دمازيغ وزيغار ما ثاني زيدي ووال دار لا نسينا شحال ساعه ثوريه كان اجي زرا شحال ساعه اللي ديجا بريسك 23 زون صافي دير ونص طويله راه لورا تخمر كان ثولي في ثاقي ما تبغى ما ذا سيدي اللي وين يبغى نادي كمل اقفل المايك كانس الصوت راجل سقف صافي السفور كاين السرف عقليك شتي لا تصاغ هي 1h du matin enfin 1h c'est donc 4h ou 5h نروح الخدمه donc s'il vous plaît اي سرف مكان je vais dormir en tout cas je vais vous écouter المتصاق quoi يلا مجاز دا احمد يلا مجاز سمير شاكني وضيان هو خطي وين عرفك وضيع كذا مزرعه من يمكن اذا فوق غردان جانت قرفاصي وضيع هاو نكشف فيها نايد المسألة ديجا هذا نكيني وضينا دا احمد داكور كاين فوق غردان هاد السنه فوق غردان سنخسن دا احمد انا وضيع سنه رجاله لا فامي رجاله انا دي تدرس في الثوريرز نكيني بوني غران بوني غرانيه ما تذاك لا فامي انا رشيد بقنا رشيد ثاني وقاسم كذا صريحه باكنين تدرت نسيما لازم بوني غران سيما بون فامي باكنين صريحه انا ماشي انت اسمي تدرني وساون هذا روح ساق في كيلو سيوات صراحه أثرقان فوالا صريح نتسون كان صريح صافي كمني واضيين خيار الناس سي بون تنميرتي شد احمد تنميرتي وناكل يا قرا سكوس من ساعه 20 سنه نكثر شنو يصير مزينه كان كملت مثلا وين مد كاين ناقص 68 سنه عمري مازالوا منغ بلي كادي ادي لي كرا دونك ممكن يصير مزينه كان كمل ما مبغي مغار فوالا جيسبر ما تشبث بضم مغار جيسبر تشي مثقفه يدير انديبوندون جو ليسبر كاين نفا مي اونتو لي كمان ممكن نورد مغار ما ندير جو لو سويت بور فو نكون عقلا ذاك يذون دي تيموان دو ليستوار يعني تحوايج هكا فاش يضران تيل وتيل اني نكوني لا جينيراسيون ودنينا شويه لان
Mais il va falloir continuer, il va falloir avoir la volonté. C'est la volonté qui fait la chose. ما إلا يونا يبوس هاد يفان 10 أيام هذه غاف هاد يغال يبوس هاد يغال 20 يوم ذا غني. Ça ne marche pas comme ça. Un militant, c'est une continuité. C'est tous les matins qu'il se lève, il pense à la chose politique. Et تخمم أني ذيك لا أنسي ديكا وأني وريك غادي يروح. Ça, c'est le vrai militant. ما ذو كذا يتخمم من كان وهذا خفيز وهذا نظن ça ne marche pas. Un militant, c'est un militant au quotidien. Il doit être militant au quotidien. Tu es convaincu de ce que tu fais, tu es convaincu de ce que tu veux devenir. ما fonce ولا شيء ولا ينظم. يقدر دار ثوق ذي attention, il faut pas qu'on accuse خاطر ثوق ذي c'est quelque chose de naturel. يزمر ميم ونا كني يقعدن يزمرك ارزت هذه صراحه يغال دياكوي لا خاطر ثوق ذيث سي بوكو بليس وقادو اسمسو يقعدن وروخينا راه يقعدن وقادو نوخيارك تقعدن لا شت اونتكا لا شت تقدي ديسن خاطر وين النوخيارا وري ولا لا سوليسيون يرويو مينا سوا شو اصدقائي مثلا نظران الا اكسيتيرا هذا عندنا ثلاث تخلص تحت تقذية مي اون جينيرال ثقذية كتكثين صدر ولاش تكثين ثلاثة قذية فوالا ثوا نمشي أوري غلي دو شوز هاكي فوالا ثان ميرثنوان كتصاغ فوالا أرز كان غير دواي سينو سي باردون سينو اي محبس في اللون هاك دينا هذا القسم فوالا هاكو ويذا رغان في اللون محبس في الاشد احمد محبس في الاشد فوالا ثاني ميرتيك مس احمد نظام الغاز مثلا نزيد كان نسارم نعرض كان الصوت يناون يدخل مساس الوياسه كاكيني سوا كني منزمر ثورة نزباد نخدم كان سكاسي ديال اللي ثمور تقبيلي ثرق مازال ترق لما تفكى ورا ملحق رثي موننت اخسر غوين كان ويداك قلت فيكسند الى باطل وصغار اثاه كابيل كان زيولي دغورنا ثورة غاسا كان وين ثلاث سنت ذيل اللي وين يسعى كانت غاوسا غادي مسلي في اللسان اثنا والله كابيل كان ولي تزقلي انا كش محيي لا قصبو مازالو تباغا راه فاش تهضر اكزاكتومون ثورة تمر تقبيليت نختي تزقلي لي لايف نينو لو بروجي صار تمر تقبيليت ne date pas de 2021 encore une fois je vous assure le projet نسن يبدا يبدا le projet زيرو كابيل يبدا en 48 دون شغل عرفتي ما هاد نوغال كان غنفانيش فيه 2017 ديجا ارضنا ذاك الصرغن أكنتي دنيا مول بوضا غير ثيموننت يا با دو سوليسيون اسمو تقبيليت بحال ثيموننت كان هذا خي سوفغون فيفمون لانديبوندونس دو لا كابيلي سي urgent c'est une nécessité pour le peuple kabyle je l'ai toujours dit قالت plusieurs fois le peuple kabyle est un peuple vraiment instruit éduqué qui peut vraiment apporter beaucoup de choses à l'humanité en général. Nous avons des intellectuels, nous avons des cerveaux un peu partout dans le monde. À tous ceux qui se considèrent vraiment kabyles, nous devrons nous réunir pour des projets en nom de la Kabylie, afin que les autres pays, non seulement nous vont voir comme un peuple marginalisé, mais un peuple qui peut apporter beaucoup de solutions à cette humanité. Nous nous sommes déclarés le 14 décembre comme nation libre et indépendante. Travaillons dans ce sens. Soyons utiles parce que دايك كاين اللي غد مازال تا ملتقى بين تمساكيت وزمن داش تفكل ما كرند ما نكوني ذوق قال ندير الغربان
بيرسونيلمون انا ما كاينينش بوري با ابلي ايوا قاعد يقول ندي ثمور تذكرن الباطلي قدر ندكسن لارتيكل 87 بيس لي خبوض في مسيان محبس السيان لا جوستيس توتال. Il y avait de problèmes de 54 qui prime sur politiquement. Est-ce que la politique intérieure? Non, la politique extérieure. Est-ce que tout est clair? C'est la politique extérieure kabyle qui devrait primer sur la politique intérieure de la Kabylie. Vu la répression, vu les moyens colossaux que ce pouvoir mafieux, dictateur dispose pour éradiquer le peuple kabyle, Hassan, Halan, Ouagadigilan de la Garban, Xmeren, Adsobin Tamurta Qbaïli. Politiquement, nous avons déjà Moussoum, nous avons la Navad à la tête, Massassiloué Farhat Manir, à qui je souhaite longue vie, une vie éternelle. Mais sinon, Mourd nous fera des solutions ذكية ذي الغربة. والله راهي ثما سمحتي je suis pas pessimiste, je suis pas quelqu'un qui fait des je suis pas destructif, toujours positif. غزة كان مي لا قمشيش سميتها مشيش لا قاس نسميها مشيش تمور تقبلي ستوحقر ودنتو غالا اونكور اون فوا حمل غالا الدوغال غالفير حمل غالا تهضر فين يومي تشفير فين يولاغ فين يذي ضران. Donc, vivement l'indépendance de la Kabylie, le plus tôt possible. C'est mieux. C'est mieux. Un petit mot. Je ferme mon mic, hein. كفير. صحيح ثم عمري أقبل تروح في نفس السيفي إذا شي تخدم الثورة ما إلا غدا وليم تروح في مغاز روح. Ben, j'ai trouvé un mail exemplaire déjà. Bad, j'ai décrit la situation. Et donc les photos, ils gardent des téléphones par rapport au feuillet qui couleur, c'est des preuves. Où elle est la situation un petit peu. Et du coup, je l'ai envoyé. Donc, alors, je garde faire urgent action par rapport à l'écologie et les droits humains et sur la maison l'Élysée parce que vous avez اين شات جي بي تي اسمه نفك لا درسي كزاك ولا تنقول ثم عمري سوريا مدينه غير هو que j'ai noté des cités mazer c'est mirtis la commission anti-torture je l'ai noté donc je vais finaliser سيدة ثم عمري ثا والك ما إلا ساعات لي مايلني سي ان اكزومبلير هكا الزمرض ما في الزمرضه هذا تخدم هكا اون فيرسيون بي دي اف نار tu le publies sur ta page يمدني لون كال كوبيي اي لونفوي ويدا كي غادي يسلمتو راه ما تبغيضها تخدم لا باج ملي مايلني تا اكسبليكي لا سيتوياسيون لي فوتو ما زعما كتخدم كوم فيرسيون بي دي اف هنا في كاسيت جي بي تي خمس كوبيي كولي في كاسيت جي بي تي. On pourrait partager une version PDF sur TikTok, non? Une version image, même une version image. Ouais, version image, oui, c'est possible. Une version image. Une version image, شاخ من ويدك إني خميتي ديك الميرينام يكون يبغى في كوبيات في كوليس دو ديال درسني ليكولوجي كي قلتيني تخمض كاتاكيني انت اللي باسكو ليكولوجي تيني كنت في كان مزواروس دونك العالي سي ليكولوجي مليح باسكو يفضل دماس حسن دروادان جيرون سيكولوجيك اي باس اون بيست اكسبلواتي فريمون الور في بوبلي داك الميرينام ويداك ني جوست تخمم تيليشارجي لي ليماج نينا ما تكتب نا تموديفيل هادشي يعني ولا الاثنين روينات
هذا هادشي عن SOS Kabylie, SOS Kabylie, nom, prénom et nom et tout. بيبليتي داخر بيبليتي يا دي جون صعونا راه الطون هذيك ذاك ثي كوبياتي شكاع تخمم دان تكست يتبان مقار خميتي سولي Je décris la situation des mots. Voilà. فوالا ما توفيض خميت كوم اون ايماج ما توفيض اميك ميسير كان لي كونتاكت ما وزغاره لو كانت شي هذا وزغاره ما نويت السنه كان سنيت مرينا تخمم ذاك كي بار ايميل نكون نبوبلي كوث نشكا كل كاين en fait je pourrais te l'envoyer كوبيا سكولاج تشكا الكونتين سي نورمال لا ميساج فوالا ouais se partager ce كليا il y aura voilà il y aura un résultat il y aura une finalité quand même. Voilà, نعيا en fait نعيا نتطفى بطننا نعيا دي محقرانيس نعيا دي الدل. Voilà, le vrai, on veut une enquête pour comprendre ce qui se passe en Kabylie. Voilà, SOS Kabylie, l'écologie, c'est clair. Déjà, l'objectif, c'est d'instituer les organisations. Ouais, j'ai mentionné bien des gens ont perdu leur vie. J'ai mentionné bien les animaux, la verdure, voilà. طيب بيان انا مرتم قرا تا كابيل 15 لو كان يثقيم هذاك دنا راه والو كان مدنت مع عمليه تروحها غادي تفهم ماشي تخدم تخلي خير القيمه en plus هذا نوغان دي كاري تفهم مزيان la commission anti-torture Macron Élysée ثم عمليه juste c'est important aussi je vais le faire voilà ثاني مرتم قرات voilà ثاني ميرسي وانا ندير بون سواري كقلين دقدقه راح تستغفر ولا كل يوم تعطي من بليزير فاكينك دينا بلي لايف كاش كيفن يصرفتي مالك واش خساره je pense c'était je me suis mal exprimée ou vous l'avez mal compris. C'est pas grave, non, machi, non, on n'a rien compris de mal, mais oui, il y a qui ça n'a fait gagner, enfin, ça la simple erreur. Même les faux mails tout à l'heure, tu sais, quelqu'un une fois في les pétitions نراس بيسكوي داك نتمرتو زمرنا راه كاين زعما الدماغ كل يوم من فافات مثني وكل لا صدروا كل سيس من سن ابري خمني اللايف سبيسيال في اللي قال فوالا تبغى تطرافيكي تبغى تخدم كيكا voilà donc voilà vraiment faire attention. Exactement, il faut faire attention. كاين des fois الوقت كسرت الوقت عيا bien sûr un live de 5 heures 6 heures زعما غاس كونسونطري quand même mais il y a des mots غادي نتكاني وانا تتفا après juste pour ماشي je vais pas corriger les gens mais pour rappeler quand même Martin c'est starkena la sécurité parce que c'est vraiment une urgence actuellement c'est vraiment une urgence mais une sécurité mais une sécurité que القبائل ماشي سيكوريتي كل القبائل ساكن نتراجعوا لانديبوندونس نتناغا في لانديبوندونس مي القبائل ils peuvent se mobiliser ils peuvent indirectement mais on n'est pas là dans il faut juste que les Kabyles se mobilisent ils soient vigilants sinon on va pas normaliser l'Algérie انا حتى نسثور غداويني بوليس ندير قبائليين فان ذفغ نكتمل قبائلي الوغ ثم عمل كاش دينا ثم عمل لا يوصل la citation قارد celui qui veut sacrifier un peu de liberté pour de la sécurité, il finira par perdre les deux. Il n'aura ni la sécurité ni la liberté. La solution, il y a des solutions, il y a des raccourcis. Même le pouvoir, il est malin, il est rusé. C'est-à-dire, tu vois, le pouvoir, il peut te créer des situations. Par exemple, tout ça, نتولي ديجا وقبل نظرة même le retour de par exemple Saïd Saadi même tu vois donc là déjà une idée généralisée داخل القرية القبائل comme quoi il y a quelque chose qui se trame il y a une volonté de normaliser puisque c'est un débat libre donc il y a cette volonté il y a une volonté de normaliser la Kabylie. Et pour normaliser la Kabylie, ça ne va pas se faire sur Mandaïr, les Algériens, non, c'est pas comme ça. Ils doivent, même créer des situations, la Kabylie, créer des problèmes, je ne sais pas, mais créer des problèmes.
Une fois qu'il y a les problèmes, c'est là que vont surgir les fantômes de l'opposition. L'opposition, les fantômes, ils vont s'imprégner de la situation. Nous, déjà, il faut penser déjà les incendies. Il faut penser l'après incendie. Car croyez-moi qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, quelque chose de mal, quelque chose de malsain. Une répression féroce de menaces, ainsi de suite. Croyez-moi que vous vous adressez à qui? Croyez-moi. Distillerie, après que ça va pas en distillerie. C'est-à-dire, c'est une hypothèse de Kaloa, mais je Kaloa en ce genre de situation. C'est-à-dire, avec des carrés, une situation, mais vraiment complexe, vraiment tendue, vraiment le marasme, il va battre son plein, la peur, la balaf, hop, il va te faire sortir d'un chapeau des charlatans, mais pas des moindres, parce que de la veille, c'est un certif, de la veille, il se voit le discours, de la veille, c'est un medon, et ainsi de suite. Être normalisé la Kabylie, c'est une variable d'ajustement. C'est ce que cherche le pouvoir. Le pouvoir, mais en tous les cas, il ne maîtrise pas. Il va décréter un état d'urgence dans la mobilisation générale. Il peut le faire. En tous les cas, c'est important. C'est-à-dire, en vue, c'est ce que je pense, j'ai le droit de le penser, même que je le pense. C'est-à-dire la militarisation de la Kabylie, elle va se faire tôt ou tard. C'est-à-dire, militariser la Kabylie, elle n'est pas encore militarisée. Elle va être militarisée au sens propre du mot. C'est-à-dire, des campements, ils vont la militariser au sens propre du mot. En tous les cas, même déjà pour l'exploitation, balancer l'exploitation, les mines plutôt. Oui, déjà, ça va nécessiter une mobilisation des militaires et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est un tout. Au fait, la Kabylie, le pouvoir, il la prépare, il militarisé, il va la rendre docile, il veut nous assimiler, tout ça, il suffit pour étouffer le travail du MAC, pour étouffer la phalange dans le peuple kabyle, dans la partie écrasante des Kabyles qui aspirent à l'indépendance de la Kabylie. C'est l'étouffement, c'est la politique de l'étouffement. Le feuillage, c'est la politique de la terre brûlée. Ça se fait déjà dans l'histoire et ça se fait aussi aujourd'hui. C'est la dictature Tenguerout qui pratique ce genre de politique. La politique de terre brûlée, c'est-à-dire quand tu affames le peuple né, quand tu le mets dans l'extrême pauvreté, qu'est-ce que tu veux? Il va courber les chines, voilà. C'est-à-dire, la Kabylie, elle est censée, elle est créée par Dieu, mais Dieu existe, c'est un paradis, c'est un enfer. Tu vois? Donc, qui ne peuvent pas faire face, se résignent. C'est leur stratégie. C'est l'assimilation, c'est la violence. Voilà, donc, je suis petit, je ne peux rien changer, au fait, il y a de souffrir. C'est-à-dire, la Kabylie, c'est brûlé, c'est tout, parce que la mort, c'est horrible. C'est horrible. ثم غير 79 ans الى عمري سنه يسيس انت طفي ثلاثه دبلوا انت اونسومبل c'est l'enfer sur terre. Tout ça c'est pas un jeu, tout ça c'est pas des incendies naturels, oui, c'est des incendies criminels. Mais encore une fois, عقد ما بغات تعقد كيقرع وجهك مي غادي يحبس هادي يحبس اللي كان ديفيرون تو سكو تو فو كومون مش غاد السجن باسكو نبغى لا
Ça se passe à l'international. Il faut inventer, mais il a inventer des formules. Vous allez voir les sit-ins, les marches, les grèves, je ne sais pas. Il a قد القبائل أديلين en masse, en masse, ils doivent condamner. Après toute action, c'est comme ça que je fonctionne au fait. C'est le colibri. فالغا تزقي الو كل واش يبوي انت مسكين ذا فروغ ذا مشتوح نشت لانسيكت يبو ديك تيقيت ميدا جيست لا قلت لك ولاش كويدا سير ريان تصلصان فلاس ناس كيجي ابورتي سكو جو بو سي تو ابري وين فانا هادي وين فانا دي هضري اللايف يفو كو لو بوبل هادي لي بريزون اوسي يفو كي ما وذا شي نتمورت وزمرنا راه حرجان وزمرنا راه بوجين وزمرنا خمن الحاجه يمكن الى نغار ماشي ماشي نقيم كان دولة نكوني دونك فينالمون اللي كذب لانديبوندونس فينالمون اللي كذب فينالمون il y a une organisation politique يتناغون sur la diplomatie c'est tout mais le peuple apparemment il est déconnecté ils ne sont pas déconnectés وين زمان هذه يكتب الروسيا هذه يكتب وين زمان هذه انتربلي وين زمان هذه يكتب هذه كريون اسوسياسيون وين زمان هذه يشم dans un parti politique يشم dans un parti politique et ainsi de suite c'est comme ça que ça se passe تنمرثنو تنمرث امازيغ شوف الثلاث بقاو صافي تديني اقفل المايك مثلا ما عمري دقيقه هذا مدير غاول ولا شو ما فهاد مصلير السلفه غاكا بال 15 ما تروح ثورا ني غاس مع ما زعما غتروح حتى انا ارتقى راه قيمي لنا غداكي هذا سيني دا انا ثاني كزما غاول جيسا جوست دو جيري لو لايف ما فاصون جاريف با ساتيسفير تو الموند D'ailleurs, le rapport de force, il est indépendantiste, il est maquiste. On ne va pas quand même normaliser la Kabylie pour donner un rapport de force, je ne sais pas qui, pour des dépôts de plainte, matin, midi, soir. Ben, on n'a rien contre les dépôts de plainte, mais وين يسعى نزل فيه بغا ديبوزي بلانت ديبوزي ما تصواد الماض ماشي دغور هذا شو ما وكن هذه اللي واقينا غويهن ونزري واش تفكاني قبايليت باش يسعون هذا الرابور دو فورس الوغ non on rejette tout ce qui est algérien en Kabylie on le rejette les seules solutions que ينزمرات نتي نفكي قبايلينا ما ويداك يتسيد ديال ثمورتنا غداكي les initiatives soit individuelles soit collectives وين des organisations, des ONG qui peuvent faire SOS Kabylie, droit d'ingérence écologique avec un petit paragraphe. وين يتعجزنا كون يكتب SOS Kabylie شي يعيث l'ONU شي يعيث l'Élysée شي يعيث partout juste SOS Kabylie. C'est très important les Qabaïla c'est des citoyens, ils sont mobilisés en politique, c'est comme ça que ça marche. La politique ماشي هي qui dit والي غادي يروح كاين شي كيونمي ماشي كتسدو ماشي كيونيك انا مون كونسيتويان انا جو سي با كي دي تولي ورا غاسي ولا كيدو كي دي تولي ورا دي عدي الا كي تشاتي دي حبس اصديك زمنا بري سن ذاك مقدر ذاك غورنا alors il faut juste faire pression sur tous les ويدي كي تيدير ما قلقني زعما امريكان سلي ميل سلو ان جي لاسوسياسيون شاكان ا سا فاصون ا مون سونس كي قرا دي بيتيسيون كاين بيتيسيون تسنين 100 200 2000 10000 وتدي خما كاينين في القسم هني في الدولار زاد جوستومون لا بيتيسيون تنجكاني بالقسم هلا يا كان يسامى في القسم لا بيتيسيونير ود نخدم ثرا 20 لي بيتيسيون مي لانديفيدو ما يسيز ما دي خمسه غاوسه SOS Kabylie tu l'envoies partout c'est tout يسهلك SOS Kabylie شيعت ما موني وغرينا راه كاين غويسنا ديالو ثرومي ثنا وزاره هذا شي كتسالونا SOS Kabylie اسر Kabylie ولا شو كسينا هذيك في Kabylie شيعت ça prend 30 secondes هذايا يا دي مويان عندها قبيله يزما ديالي نتيد الدبلومات l'individu lui-même il peut faire des actions ذاش بغا في دينا كنت راني شوك هذايا وزغار فيه باغاك دانوغ تزار بلي الميلاكي اش كان سي tu veux rester anonyme tu peux hein aussi hein c'est important exactement زعما c'est important mais SOS Kabylie ça parle de la Kabylie qui est يقلنق الغريق SOS c'est un cri de détresse SOS Kabylie c'est suffisant après le pseudo
ذي سميك لا فامي كنا اسمي ما سيديزما شي طوح اسمي جي بونسي لا ليتر اوفيرت اي ماكرون ابري جي بونسي انها سمشي لا ليتر اوفيرت ذا شو يمكن ديجا خباي لا ليتر اوفيرت هي دابا ولا مضبار ولا اون بيرسوناليتي بوليتيك كوني انسي دو سويت ابري او بو دو كونت تخمم الناس بون مي جو سوي سيتويان كابيل جو مو كونسيدير كوم سا ابري en tant que citoyen kabyle, j'ai pleinement le droit de le faire. J'ai pleinement le droit de le faire en tant que kabyle. Kabyle lambda, tout court, d'ailleurs. En tant que kabyle, s'il y avait le discours Macron, quand il s'est engagé à créer la commission, il y avait les archives et tout ça, s'il y reste, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Et voilà, on doit évacuer la question mémorielle Guinness, on ne doit pas la transmettre de génération en génération, comme un boulet. Et mais on va aborder des choses, la repentance, mais la réhabilitation des vérités et ainsi de suite. Et si je mettrai à votre disposition la totale de l'archive depuis 1830 jusqu'à la fin de la guerre de libération. C'est géant, c'est magnifique. C'est le président de la République française, on s'en fout. Il est président de la République française. Il s'est engagé officiellement, ou soit créé de la commission, elle travaille sur les archives, et dans la recherche après, je me suis rendu compte qu'aussi dans le travail de la commission et la Benjamin qui pilote la commission oui, c'est le profil de historien, l'université, c'est des universitaires les branches de l'histoire, un journaliste et ainsi de suite peuvent demander le droit de consulter les archives niches. Les archives là parce que c'est des phases et ainsi de suite, parce que tu imagines, de 1830 à la de 1962, c'est des tonnes, c'est des piles d'archives et ainsi de suite, mais les gens, ils sont les profils et ainsi de suite. Quelqu'un qui veut faire une recherche et tout ça, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas? Après, et en tant que citoyen kabyle, je peux le faire. S'il y a monsieur le président de la République française, un date était engagé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, le souci, c'est que en tant que kabyle, on ne fait pas confiance au pouvoir et on ne veut pas, encore une fois, on ne veut pas une réannexion. Parce que nous sommes déjà victimes d'une annexion. Donc, encore une fois, une réannexion. C'est-à-dire, ce que fait l'Algérie, c'est ça, au fait. C'est-à-dire, la France a annexé le territoire de l'Algérie, c'est de créer l'Algérie. Après, par la suite, لما كتقري في الحاجه في الكورني اون با تدير روج تيتيا وهي انسي دو سويت تحوسنا غير انكسين اونكور فوالا سي دونك جي بلانمون لو دروا دو دير ماكرون يجي بلي كيفيكتيفمون سي tellement intéressant, mais ayez l'audace et l'honnêteté, la sincérité de ne pas transgresser, ne serait-ce que le fait historique majeur de l'annexion de la Kabylie, parce que nous sommes victimes. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Par courrier recommandé, d'afficher l'internet et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Si je veux le faire, je vais le faire. Après, il y a tellement de choses à faire. Oui, qui ont subi des tortures et ainsi de suite. C'est vraiment un travail magnifique. Déjà, il a et ainsi de suite. Surtout, les techniques ont subi des tortures parce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui ont subi des tortures. Tout le malade, l'article le Libération, ça a fait du bruit. Imaginez des récits qui seront déposés à l'ONU. Pourquoi on ne le fait pas? On n'a rien à perdre en fait si on fait ça. On n'a rien à perdre. Exactement. ذيني الهاني تقارن شو سورفي تخيل كي تنظن اثنا ولين ثلاثه مازال كون مسايري السن لان متعطل راه نروح الور فايقيك ديزما ولا انا نزوير سنين دام زواري ديولين هادو غير ثاني مرتم قرا تماسي
Azura Massin, Azura Widi Silan, Azura Widi Regulani Guest, Telmet Meat Suril, Vrekan the Mazari di Surin, you know what I'm there. Il veut utiliser la Kabylie comme une variable pour ajuster l'Algérie. يجهدوا ورقي مليح يا مزاكينا تنمرتيك سي رياليتي سي سكو جو بونس ولا نكيني تهضر دا شطوح في لا ميليتاريزاسيون دونك فري كانت كيميرا يا با كو لو فات دو كري دي بروبليم نغا تسكرتماس نغا نواكي نبوينا الحبس لان شغال كي سون ان تران دو سفير اون باراليل جو بونس à la religion, donc je fais des درتي ويمكن يسمي مزيوم قرار مليح عاقي لا كارونتين يوم جمعين ساعة جمعة تمقفار يعني تفضل لي جاني قلافن لبي الداخل نغا قلافن تقصيرون نغا يحمل حال قنفان تفضل الداخل ويجي قلا تفضل السين ثلاثة لا ريليجيون كمكانيس شوي لا يمكن يا حمل على كل عباد حمل على كل ريليجيون ومتنسلم ميني تيوا أسبوع ساكي درتنا نسعى 5 جوامع انشتاكي سون في بارتي pour prendre le dessus à la Kabylie. تدرتي هي مزيغنا تدرتي ولا تدرتي كويس لا بليبار العباد يمكن تدرتي هي واحد ان اون اريير فتحت اون سيتي يمكن يزدغ البو دو موند دخلنا هكا نديرو ابار ديال فانك زدغن فريمون لا كابيلي ريكولي خدمنا 2000 لوجمون 2000 لوجمون سي 4000 5000 بيرسون وهذاكم يديستربيني خامنني ماشي درنكوني ماشي لا ريجيون ماشي دينات لان روح عندي تلمسان روح عندي مغنيه روح عندي كون نيغون لي 4000 بيرسوني غادي نشم داك الورا ونا غادغارني لا كور تفضل نفني قال نخلا ولا نكوني سي دي شوز سون في بارتي اوسي بين فغان بين تقرضيه مزيغ فغان الصح اطفن لو دوسي ابري ما نهضر في لي زاكسيون كيما كان وريو فيت في يتمثلوا تعطي الغراء ما تهضر في لي زاكسيون لن ورا شاه سيدي هضر سنه كاين لن سنيتن العباد في نادي الحبس العباد كوزران وذاك يسنون زرنا نقول لي العباد العالي اما لي ميتون اما لي سامباتيزون اما ذو اللي يخدم لا بوليتيك سورتو نوتني ويلي يخدم لا بوليتيك تموت اما تصحاب شوارع ميكاداكي ميم سي تودي اف اف اس تودي ار سي دي تخدم لي زاسوسياسيون تخدم وينات ما سوا درفاتور اخويا هذاك ضاعت ان كوميتي دو سوتيان ماشي ما تروح ضاع الحبس خدم كان شي طوح هكاكي ان تي جيست بور دير نو باش تلاقي غادينا في المرثنون صحيت ماسينا الجاوري وي ثاني مرث قران تاليلي ثاني مرث الدوغال غير لا جوكوند ديولين السينا كاين ريفليس ازولا لا جوكوند Moi, je suis venue juste pour proposer une idée. Il faudrait que la photo de l'année soit kabyle. Enfin, même déjà la photo de l'année, parce qu'à chaque année, il y a une photo exceptionnelle que tout le monde verrait. Donc, moi, je propose une photo née de l'année sera vraiment kabyle. Et plus, tu sais, plus, surtout les parties, les vers, l'écosystème et tout ça, on va prendre nos animaux gris. Il faut faire quelque chose de très fort et de très puissant. Voilà, je suis juste venue pour vous donner cette idée de créer la photo de l'année. Et pour qu'elle soit une photo de l'année, il faut l'étaler partout. Dans tous sur TikTok, sur Facebook, partout. Il y a plein de réseaux sociaux. Donc, dès qu'elle doit être vue par le monde, et c'est celle-là qui va être la photo de l'année. C'est pour ça que je montais, parce que je vais pas répéter ce qui a été dit. Mais on a tous compris le problème Kabylie. On a tous compris le problème algérien. On a tous compris parce que l'incapacité, la mauvaise, comment les gens gèrent leur pays, c'est absurde. L'Algérie qui sera absurde. Elle n'est ni dangereuse, sérieusement, ni rien du tout, elle est absurde.
Parce que nous connaissons Zemres. Donc, à partir d'étaler les photos né Kabyle et tout ça, peut-être que l'opinion publique, parce que la photo, il y a bien la photo de l'année, tout le monde la verrait. Moi, je suis montée juste pour cette idée. Je vous laisse parce que, avec des nerfs, ça. Je suis dans une douleur, dans une maladie. Je peux pas te dire. Quand j'ai vu toutes les vidéos, choqué, bzaf. Parce que je me suis dit, est-ce qu'ils pourront aller au-delà de ce qu'ils ont fait en 2021? Eh ben, ils ont été au-delà de tout ça. Quand tu vois un bonhomme pleurer, crier, qu'il a tout perdu, à ton la douleur née, tu te demandes, c'est mes zir, c'est ch'hal yakhdem l'gsi mgharan, par la suite, elle t'a dit qu'en une seconde, tu n'as plus ta terre. Elle devient désert. Donc, moi, je suis venue proposer cette idée. Et c'est tout. Je vous laisse. زمير غير ميم با نتمقل على فيديوني باسكو مالوريزمون Envoyez dans tous les groupes que je connais, que ce soit anglophone, que ce soit francophone, un groupe irlandais, un groupe russe, je garde pas mal de photos. Il faut choquer les gens. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe chez nous. Exactement. Ah, là où je connais un groupe, je leur envoie. Là où je connais quelqu'un, je lui envoie. Même haïtien, je garde ça, non? Voilà. Donc, il faudrait vraiment travailler sur cette idée. Il faut que la photo de l'année soit kabyle. À la prochaine. صحيح. هكا صرغويا مازال غدير النون ما مدن في غير كداو تشار نسنى وسن كش اروان دارت السيوضه افليس زول فلاك افليس ماذا قلت له الزول فلاون الزول وبلغد ان بو روطار هيت سيرفم الزول مزيغ الزول لا جوكوند الزول يد احمد الزول ويدي لانه كسر بيان سور ثنوالا mémoire pour tous les victimes qui ont perdu leur vie dans ces feux de forêt. Je serais d'accord avec tout le monde. Soit d'ailleurs dina ou Mazir d'Ahmed ou Zariga, je dis là je compte ce sera la photo de l'année. Et d'ailleurs ce فحكي عدا داك اليوم جيون سريت الكريم عندها il y avait même une exposition des peuples minoritaires qui subit c'était à Genève. Et puis j'ai pas trouvé la Kabylie ben j'aurais aimé j'ai interpellé même des شركاء هادشي كان أربعة تولافين أربعة لي زارتيست ياروني سميت قمزروي ديجا هذيك من لا Kabylie غير داخل pour que le monde entier sache ce qui se passe en Kabylie. ذا سحيسف يعني مالا نوريا كي تقرب ماشي نوز مغارات ولا في فيديوتين مالا توري شويه رغاني كلها فرانشمون c'est une catastrophe. C'est une catastrophe naturelle, humaine, plus l'écosystème atas iktutushin des تمثالتاكيا. Donc نكون ماشي الفرحة راه نخدم الشغل c'est une sorte de protestation. On doit protester, on doit dire ce qu'il y a sur le terrain, on doit dénoncer les insuffisances. ماشي كان les insuffisances, c'est je peux dire qu'il y a une volonté, il y a une volonté de détruire de la part du pouvoir en place. Je vais le dire, j'assume mes dires, je sais de quoi je parle aussi. Donc cette volonté, on peut la démontrer. Et d'ailleurs, on va préparer un truc. Je vous invite tous d'être là pour qu'on va parler une fois pour toutes. On va rassembler
tous les témoignages qui sont sur le terrain, les فيديوتين اما فيديوتين اما ذوي يهضرون اما ذوي يشيعن اما ذوي X des témoignages sur le terrain, on va dénoncer ça parce que c'est un devoir. C'est un devoir à la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie. C'est un devoir pour au moins pour les familles parce que ولا في واشولين ولا يوني يغرين يتسرو القاعة ولا ثمطو تزرت وبيسيني خرفين ديني سيدي قران ولا أطاس تمسر دونك وكيان au moins نكني يقلان ذاكي أهات أدن سفين أين يضرانا كان il faut qu'on le dénonce il faut qu'on le sort de l'anonymat pour que le Kabyle il va pas mourir, il va pas subir cette répression féroce dans l'anonymat le plus total. ثانمير ثماسين ميت سوليض ثانمير ثنوني كونوين ايدي سلام ثانمير ثم قرانت يفليس هادو غالا غور كما زيغا غدني اول تاكارا يسريد الوسا ذاين لا اسكي انا نخدم ميتو اولا قالوا عندنا نظام جهاز يبي وزام بويو كيموت لي فوالا ثانمير ثم قرانت مازي غورك لا كاميرا ينك مازي غير لا كاميرا ينك رجاك صوبا صافي ولا داران رجاك صوبا يظن كازا مازي ثاني وغير دوك لا كاميرا ناكرا المفروض غير دابا كمان افليس ادنا ولا غورك غدني كان اول تقرا وماري ما في ذاك ما في هذا غدني ذا ولات كشيني اليد اول تقرا ذاين نكور تقرا ما سينا هذه نظام غازي ويدي لاندكيا سنين ثانمير ثنون ميثقيم كوميم اللايف كيا كاين ثانمير في كيتشيني في القديشيك ثانمير في ويدي لاني الكاس ثانمير في ويد يقيمن يالنا فكان دافوسنا فكان دافوذي وكن اللايف كي غادي اليوم باسكو لي مرولاش ويد يستابوتين ويد يخدم لي ميساج نغوي دي سبارطاجين لايف كذا عناك سينيالين كشيني ساعه كبريد كنت ولد وين كسو سينيالي افريد يساينا راه ساني ذي شغل افريد ذاين حبس غاسل هكذا شغل هكا سوف كون دينير يعني كفاني يمسلين ما توالي تولى في تكينك ما توالي لي فيديو توت لا جورني ولاش دا جوج مرة دينير بار يوكن الى قنفد الى قانيا الى قثورا غاد نحصو بلي ثمور التقبيليت حواجا نكون نحوج ثمور التقبيليت يقبايليين حواجنا نكون نحوج يقبايليين دونك ذا شو يتسفراتيس إلا قاغان دوكر إلا قاغان موقر أنسي إغدي كان نطار أنسي دي كان وين يقفغانا ذي هودن تقبايليث إواكن نكوني أتسيدير تقبايليث إلا قانيلين أفوس ديك فوس ذاك وني ديني غايث مثلا أو نيني إضام كاس تنميرث ماسين أونكور إن فوا أسينا غازولو ماريان بيان سور أسينا غازولي يانيس يديولين أزول فلك يانيس إساء كريم سلين ولاد نتا تنميرث ماسين تنميرث يفليس أول تقرا كان يانيس ذاين أول كان تقرا يوسع أكيد هذا شادني ثورة مرت سوالطة يمثل نتمتثن كولا نبذو زي كقارن تفسو تافركان ثورة ناضو لذا نبذا فركان أبرا تفضل ولا تجز ولا شتو تافركان تيجز مرزدة في السوليسيون زار ولا سوشون كوني كثر شو ساعة دينا يتقرا ولا جوست ان كومونتير فيت في سي كوا لي بروف c'est les faits qui sont déclenchés chaque été. Et il n'y a pas une volonté de changement, au contraire, c'est une volonté de nuire encore plus en plus. Et quand il guide l'épreuve, non assistance à personne en danger, et l'épreuve c'est
اشاك فوا تيري تمناطو توشي ورا سن الساقيا دونك ثورا سي بوسيبل عاد نخمم لا ليست ماشين بوسيبل عاد نخمم ان كارتوغرافيا لي زانسوندياغيان سور اون كارت chaque année cartographie ديتكر باش نزار تيدي نقي من مازال و مو كوم سا اون فا بريفينير بور لاني بروشين تيدي مازال ستو توشي نتاع تاع سيمان سنيس بسني ديتدون اختار مادام نقيم دون سيت سيتوياسيون يا با دو شونجمون هكا اي جامري بيان كو القبيله ديك سن ثوكذين وذا كيقارني كان وذ شدنا وذ فكسن وذ ديك سن ثوكذيا كتارن ذي الطرف اختار مون كيسا ثوكذيا انا نقيم كان كي يقارن دي موكاذن وش يفدل ديك زمراهم دينا هذا تكونفوندي ثلوث ذي موثن ذي كنز مع الدنيا ثاني مرتام ثاني مرتام قران تاع انيس سعد دين مكافي دينا غثورا نسرم ثي واش ولينا كون تفاصيل واش ولينا كون ويذاك يموثن نسرم هذه فك البطلة فلانا شي بغات يدارنو شكون طالي غير كومونتير سي موا كي سورديني لو مسيو كي me pardonne parce que quand même il y a l'Algérie, il y a la Kabylie. Je vois pas l'utilité d'insister sur c'est pas une ethnique. C'est pour ça. Le problème c'est un problème entre la Kabylie et l'État algérien. C'est pas un problème entre la Kabylie et une autre ethnie. C'est pour ça, hein, ils surfent, mais là. Parce que les copier-coller, je vois pas l'utilité de ce message. C'est pour ça que c'est sur le délire. دا شي واحد دارنا غاد نروح على السريد ادخل ما غير صار ثاغ لنا ونتمر ثاق بعيليت سينا كاين نفك السريد